Mm-hmm. Keep your comments coming wherever you are watching us from. Keep your comments coming mahali popote unatutazama. Keep your comments coming. Tell us who you are and where you're watching us from. Karibu ase esho yaito ya botambe meyakisi Hot TV litukeliga liye Jumatatu chitariki 5 umutinyu nda umwaka 2020 kusiga gando chiature sana ahiga bosongo dochenga igegendrete go drizo kinirende. Tunashukuru Mungu timanyiti asoke bwaterete na kyokorokwa naende ngayi otobwaterete korwa bekabwo ase a comment elindelio tomanya ngayi okebwaterete korwa. Asante sana ABCDJ bunere botambe nonya tari koigwe omonwe oyo ito era wateba noare kama kawaida. Rose Ndege awateba niko ndani kabisa. Hai Kakasungura John A. Amwama tuned in from Kisii. Aiga ensemo ya Bochura, karibuni sana. Let me know where you're watching us from on the comment section. As a Facebook boigo na ensemo ya YouTube ntebi ngone kyokorokwa na ndinga yoke bwaterete korwa chimessage chao togo chisoma iga ya maseyemo ekera tobwate topic ego sambaga iga ime ya Kisii Hot Kisii Hot TV. Share with a friend anje kwa Facebook broadcast yega share ni rafiki yao, anje kwa YouTube share ni rafiki yao elinde lio tosema niga iga lero tonyo reach you. Elingi ye studio ngobande asege kegesini niga. Last week amashabiki na suggested mujadala. Last week amashabiki aga suggest mujadala bagatebanga kaka banta bange nigo bagwetere bintu gete batari kumanya ngakiba ko bihandle. Bagasuggestinga lero tukwanere engane nditoga iga yabunire chi family yabunire relationships nebintu binde binge. Lero tukuburira iswali iga nkakyo koromanye inga your partner nkoe na nari katiba ya Kenya isiko ya IEBC. Ino mojadala olete twe na Eric kwa Evelyn Kombuka Kakasungura niko ndani mbiamono. Gather friends here, we need audience. Gather friends here. George Maina, I'm blessed with this channel. Please, we need to know that
George from Kijauli ni kondane chimaster chinyana ngo gukira gajibatebi tubwati chi expert so kumanya mangana kunayo gocha bali Annette Maroko ni kondani ndani kabisa. By the way, Annette lost her cousin, so tumubeke in prayers. It's one of our dedicated fans be channel ya Kisi Hot TV. Hailin Ratemo tuned kuro West Pokot kai Pokot ndoje internet nero monta ndenga Pokot internet teyo. Irene, kumbe Pokot iko internet. Okay, sawa tu. Nara urigete China, agate tuned from Nyangusu. Akini litera rigete rugaye China. Okay. Na kiwa koromanya ng'omonto ayana nire katiba isiko ya Electoral and Boundaries Commission IEBC. Signs and symptoms. To what the expert here? Signs and symptoms. Mata ntombale bako somero katiba nejirani. Ntombale bako somero katiba n'abasani. Mugutar na barabuo street buya mwaseka mwali ya mandasi. Lakini bahira na nyumba basome katiba. Secret yo tamanyiti. Wana Karole street ya bako na kukosekera boire. Bako na kukosekera kumbe bantu bachiete bakahaki chisaba bakarusia machibo baka interfere na tallying. Okay. Katei Moturi 10,000 words tuned in from the Electronics Nairobi. Kondani kama kawaida. Geoffrey Muracha live kutoka Qatar. Karibu sana Geoffrey. Wiki yule mkarimu tuned in from Narok. Kindly watching and following the topic. Leo hapa ni fire. Nikipeana today. Today hapa ni more fire, I'm telling you. Topic yeyo muliro. Abantu bande mbale mogo sieke jari ya mogende kiagra. Wenda tukatanukia makonde na maguns na madondas. Aya, tigamba link to cha kesho kaka waitira mwashana bobe. Jinse chigane chinko ba link to cha kesho limo liyo kabuna chwa. Okay. Asoko manyera chiagongere chinsa chuko kama akonyora ng'ogwa kwetege. Jesus Christ. Ngakyo koromanya ng'emori agongiro bande. Ngakyo koromanya. Tutebia. Join us via this link. Ngakyo koromanya ngakivukati nachieta agasome katiba isiko ya IEBC. Akagenda akaiba akaira form 34B. Agayira isiko achakaena na ase upinsani. How do you know these things? Form 33A. How do you know? That's where we are here. Totevanie ase Kisi Hot TV. Once again, before taracha kesho ngwa kambie muno sana. Asa mashabiki aliaga ndrete kutuake Jeki biamono sana sa mashabiki aliaga ndrete kutuake Jeki bali moga ndrete kuwakanire internet nyasaye tikaba seseni. And we are planning kubeka very strong internet. Paul. We are planning to install a very powerful internet. Amashabiki aliaga ndrete kushughulikire ngane iyo biamono you came up with an initiative yogo changira very strong Wi-Fi internet, not only Wi-Fi but a very strong internet pamoja na Wi-Fi. Asante sana. So far you've raised some amount to 18,000 shillings. So you go affiliating and you can also support us. We welcome you. Namba nere ya mpesa weta nsabu kengeka 0700169444 0700169444. You can send whatever little donation you have and God will bless you. Far from that, ntubwate contribution yoko gora powerful instruments. Gogora tore studio alia ase amagacho ahema building agaso muchoma no bosongo tuanyorete room. You paid for it for 4 months.
we are opening a very powerful studio. Okay. Namba ya Safaricom ugere 07. Namba ya Safaricom 07 00 16 94 44. Namba ya Safaricom where you can send us your donation. Nabo tutomera elibu, nabo tutomera 10,000, nabo tutomera 100,000. Unabona nare atebete goronga ngo tostwale. I really thank God for you. And we really appreciate studio ne yaitu 20 tare ya nenchi weka kake karura naye ngo so muri mangana bera tatara chia gokonya buna rero gai actually abantu bari bagosome ngana kurwa ige gokonya iho bono studio ne njitara nkonye wana ya okonyire ni one way or another abakonyoranga wa konyeke. So please we beg of your support. Next time go guratura very decent studio gigaiga linde lio mangana buya. So we are buying machines gurature a camera ingia kapisa gurature chi microphone chingia tari binte bimbege tega ukwagi ga igesego nyesaba sesen. So if you want to support us kindly namba nere nsawe gweta kitoka ndata se show bwatoka enibo ya ogoja na kaka Sungura. I will continue to really announce it here live. We are targeting 308,000 and so far we're around 68,000. So we hope by the end of this month or next month we shall have reached our target. So twende kwa mjadala elingi inatumira abo join the show ngoli gutusabira tuja kesho bwango kerango soma chi comment chirega Anet Maroko, they don't want you around. Calvin Lee, kaka Sungura na kukamatia Nairobi utawala. Mimi mtu ambaye anaomba pesa every time ni fake form 34B. Higawo sabachibe ya soma nyengo hii fake. Okay. Geoffrey Onsembe, unaotole. Yoya akuru kwa Nora Waro, niko ndani kaka Sungura. Asante, thank you so much. Koni Kerubo, asante kwa hiyo mjadala. Mmoja wao, but saa hii mimi ndio wanaangalia. Mungu alinisaidia nikawasamee, saa hii tuko pamoja. Okay, you can just come and give us your experience if you are able to. Oranchewa share with us your experience, we really appreciate. But Koni pole sana, and we thank God kwamba is uplifting you. Emily Ondieki tuko ndani kurwa mache ngumbu fire mjadala right. Na abantu bachakire go stream uga backstage anito ikiraiga. Okay, karibu sana. John Amwama ari gesunte email ya sekera obukerera tatokorore tigakumwa mati. Aya dara ogurukumura mura is really okay. Mura oikira karibu sana. Lero mura okari kuruku lero byokire jasa one tigamara desikiriri mamorore. Murana royo. Ora wasira na boko kwa. Akire. Biamoro. Otimaya ndrete. Biatole. Anyo kore bia. Mbiando mosukuro yono kare gontebia. Mbekire to kwane na inwe. Kora baranda beti. Bono. Biamoro tunashukuru. Asante. Bono. Okay. Haya, murana royo wana mwamora. Okay, Anita, can you pray for us so that we kick off the show? Because you are the only bishop around. Haya, tukumbe wane byoke tusabe. And remember those who are in hospital. Okay. Yes. Baba, tunakushukuru, tunaliinua jina lako tukisema ni asante. Asante ni kwa sababu ya jioni nyingine njema ambao umeweza kutufunika na damu yako. Tumeweza kuona hii jioni, si eti sisi ni wazuri kushinda wale ambao wameweza kuaga katika hii dunia, mbali umetupea nafasi ili tuje mbele zako tukaweze kurejea chini ya ulinzi wako Jehova. Baba, tunaomba ya kwamba tunaenda kuanza show, ukaweze kuibariki, ukaweze kubariki kila mmoja atakaye join mahali hapa Jehova, ukaweze kumnenea, ukaweze
kubariki, akaweze kusoma moja na ingine. Jehova Baba, kuna wale ambao wako hospitalini usiku wa leo, wanalia ni kwa sababu ya health zao. Jehova, tunawafunika na damu ya Yesu Kristo, wacha wakapokea uponyaji utokao kwako. Wewe ni Mungu usiyeshindwa na hakuna jambo ambalo haliwezekani kwako. Tunajua ya kwamba unaenda kuwatetea, unaenda kuwashughulikia jioni ya leo, unaenda kuwainua kimwili na hata kiroho. Yale ambayo yameweza kusemwa kinyume na mapenzi yako, tunayakataa katika jina la Yesu Kristo. Hii studio tunaibarikisha katika jina la Yesu Kristo. Wacha ikakuwe ni studio ya mafanikio, studio ambayo ni ya kuelimisha watu, wale ambao wako kinyume na mapenzi yako, waweze kujua ukuu wako na waweze kujua njia zako. Na tumeomba hayo machache katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. 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 Okay, thank you so much. Asante kwa maombi. I can see Geoffrey. Geoffrey is around here. Karibu sana. Felicitas Omari, hey my fans, I missed you over the weekend, but I thank God now we are here. Topic iko fire. Weekend hatufanyi, Saturday and Sunday we don't broadcast, but rende matukale motu we will be doing that. Jeff TV, Mungu ni mwema na ndiye awezaye. Karibu sana. Now mibosi, amen. Karibu sana. Felicitas Omari, amen. Asante Yesu. Okay, maombi ya imeguza watu. Okay, guys, nite tutora iguana rero asengeje tobikira umuriro barimo totegererete barimo toigwete barimo turoche asengeje tobikira umuriro, and I am very sure about watu watafurika backstage sana. Our software carries a maximum of 10 participants, and there could be more than 10 participants at a go. We can only carry 10 participants at a go. So if you are a veteran in this show, bantu mari bago japa gani baigwete kango hakina inche na kwana, so we try as much as possible to time, yes, to buy space so that, yeah, to buy space so that we see what we can do. Okay. Anita is here, Hamwama is here, Namura is here. Okay, my timura o karera, my the honest man o kara, oh no, the man yitinura. Umemute mic, Anita. Your mic, umemute mic. You muted your mic. Nakia bantu bagucenjia marietha kera rituko. Hai okoranga lero honest man otoire gusene grandmother. Oh no, ntuma jitia kare grandmother, akare mother. Oh no, we don't know. Lakini no arana into. Otokwanire ngwaraga gutokwane. Endo mojo koroye, aro mojo korone. Oh. Bono. Aro mojo koro. Aro mojo korone. Okay. Yes, sana. Karibu sana, karibu sana. Karibu sana. Asante sana. Yeah, feel at home. Thank you so much. Haya. John amua mambi yore. Ole busonga ayo murabune kuna kotuga. No nde busonga shirikisho ngumbwa. Ona nyombande ningo tegerete kana rotigango ndaigwa toki yankunire. Haya, vya sana. Karibu Rioka. Link no era wesa comments please. If you want to join, kindly join us. Okay, let's proceed. John, how do you know? Angyo ko romanya nga jebukati wirire katibo ojira wasomera abantu baisiko tigire ji commissioner. Anita. Yo jire. Akirembale. Wah, kiti ombongi mona karenjira goja na soira ma. Karibu Rioka. Yes, welcome. Arangeli baminyoka. Felicitas Omari, teba mura umujadara. I'm finished. Nyokoto ke komba. Okay. Dera mga ara makong. Okay. Umetepa. Nada que to honest money ga. Mura tebyo mocho koro ya chago janero tutaketa. Aya ndoji.
Tuteba lyo mocho kurachega. Nteya kama gitebu wangu ayerere. Debi mocho kuracha gocha. Ngochara tenara saukire gochibona nkoira nari. Okay, sawa. Haya. Oyo agaruka ka melody. Melody yo ningorero ga. Ubi baba. Lero melody okaruka. Was this not the person I know? Oh, that is million. Nere, ne miri. Wa. Yotoro che smile. Na kumirira era agaruka melody. Anyway, mbuya. Okay. Fidel Castro. Yani era ndo bagosiomeka ko babeka jimbero. Mishi waigurumbe yale. Yani. Ngagiribereria kanyagire. Aya corona ni tubwatite akira undi. But symptoms okay, mishi ngagio goromanye nga kebukati uruzire katiba ojira basoma ali ruirumat. Kwanza ako saka bune ngoke kobeka ligeno. Okay, awoseka ngaki. Wei kanyumba igako ajerera atete kwebekera baka amache sibi. Mondo yumo. Abu. Ati? Kwaye. Ako mnyoke babu. Tuke tata etia savi we. Tata ete weta. Tata ete moikange. Pesa ni akueligeli atali kueligeli koni. Wa. Susan Moramo boy. Niko ndani. Yes. Abumanya kunana kim. Umuntu oyu ngararure igo ari kuminyoka maitena ngoikaiga nkonyora mbayo nkorakore bwangu wano ikaiga riria kuigore gesirio nyora nae no ikanastekero gogari Obutete kwaganana maitu muntu kwaganana manye gintu ngirakorire kurumaega eki gekomobeke abe suspension okumu suspect ya ebweko no tiga ake abantu toa baaminifu nabo okumanya omuntu ari orure kuru nani nabo agutioka kindigitigi Really? But yes. Agote na harufu etali yao eyaka agote na harufu etali ya kawaida. Yes. Agoliga morakeraze kwanza especially amanyana ne kanisa mwachiete arafu ikenziro mwana arware arafu orure gari tanyore tumachesi aminyoka aje gwesibi amanye konyora buno mwana agosarekera njira mwira na nyumba aiza kumira akoliga morakerase bakachimyoro yani yani baka nana na boko suspect y'umuntu ngaki ngiyaza reka korunzira pesa ni tama etiko nyasere nayo kumwa pesa ni amachi kwa mubekira kwa muirira lakini ritukeli agusigasega pesa ni omanyire karasere pesa buri yansi bakaimuki lakini ono nabo kumanya umuntu Alizibire ndo kuruzika aje that will be a lodging itagutioke sabuni arafu itagutioke sabuni arufu agocha nero ni ngao by the way wacha nikwambie nesibi unalesibi kuna vitu mingi utajua anajikushuku kila saa tari wote nena mwanga buno muntu dete kubeka lige nega sera kibolete alfata si wanaume peke yake hata mwanamke anakuanga hivi ameingia kitchen anatafuta kisu wakati akata kitunguu na anajua mahali iko lakini anaitafuta na ioni kwa nini anakuanga kuna watu wasi anajishuku kusema na amanya
Handoti. Kusena kikiaba. Nakibona. Yes. Vanhu vakawotakawoenda kwesivika vere umaite chake wotayona ngwesivi wochi umusacha navakubona kinga yokuri kuwani nonyeto yani ayeweka navo weweta kamwisuka likwalenge asekete weiweta naki ekaiweka navona ukunya weti okerera nyoka lyoka onya yani nono kumukaribia umusacha unonya kali nyumbani umaite na ikendungire nakora lakini ngoja weshu kuna ki iganyi wete wostani wete wana nabo kunya kweligere ligoto lakini kwanyorana lakini nyasaye tigatokonye nabo komanywa kwanza umusacha akomanya umusacha ngakibona uko mubori nga yuko how now ngakibona gukora ukumbi how do you do it? Kuna my friend alinipeanga hiyo story, alijulikana na mimi ndio nilikuwa namuorganize yanga akienda. So siku moja bwanaka akamuuliza, leo kuna mahali ulikuwa hii barabara imekuwa kubwa sana na ikuange hivi so alijulikana hivyo. Naja usisema ati amjulikanagi ya namishi nani tatiana raba kwana kakasungura na boirire Bia. musada roe no myore sometimes imbara bago tena umuntu no ende miaka zi to gokora kito komanyo no to ndiyo mukumu kungu na rama yo so musacha yo kora ani musacha ya rama no mukungo yo sokire na ino abasuba team you can easily know like musacha no kore osokire Yacha agoteba mishi gose Anita just imagine umusacha wo mwabere nero no metri musiri umusacha ogo very cool. And I need like nayo muntu ndo take no kige ndo take as example li musiri umusacha ogo li musiri mungino ogo really automatic no li maete barodi bono ukiwa katika ila harakati bose kwanyole bono moyo nde kwanyole ba bisali mwino ga ba biyaki oli musiri yabwate ne lingago kwaruri bono keto gocha tuomerani na biyaki oyo bono liberera lire ire jasho kwanyora biyaki ngambo ko iri musuri liriaye kwaruri bono immediately kero musubati onako mnyo kigosengo chiko mukwani kurugesieli kwanyora li musuri yako liki yantanga ni musuri ndiria koriki ndiriaye no yakaji perfume no ruga lisi ya display wala itimedi osana kirikale ndiriko andaliasira automatically ekina kige ntege tangani eri enenu umusacha ogo gusomongina ogo koreki rero yayo Utajiresiko. egento yakabere Anita na mishi no mato umusacha ogo na isako ruara na isako kolega siren komunaki kwarari na nyole timu eren komu tigo yakaka dide tigo ni sata kwarari ni tuke lia rule isipo to expect abege tigo lisato Naona ya mbosa. ego bona la tako gusina ne assist yanyo kurwa sole bona njerere ko mupushi ne bona no igwetra kini ero kore ero konyoro nyole kurusiko igobone go liye manyora e assist kurwa sole nonyene ya mota gokora nonyene kumukuri musacho tomongi na kora kimaso kaisiku a point ya gatatu utagomango so musacho usomongi na so kaisiko ayo muntu no nyete bona intibuneri kirente te gosare lituke na bongo maana ki musubati ona bona lero ne frabwate nimeta ni tore na njete nyama lituke limbaka ngichira karobo kwaralire so that what you keep story nyingi nimeta na kirengo nyomba story mpaka tusake story nyingi so that you keep yourself into contact 90 ochiko ngibuna na kina akodingana hivi bona gotaka njengi kwekere nyama ngeno bedroom ne kwene nyama lingo kola tere ngendo kelyo anchete kwaralire ngobona abantu ko nyaba nyete to supply iba nyete to supplies during that time basa kire the only thing tena rata yaba muna intrende to reisi kare inje bona nitaka kwenda kuruga go Kenya na bongo note tena ki girlfriend yan ose muswati yongo kora kwana na renge kwerende emisa na kinkomanya ndio koromanya yango inje buno monto kire ukiwa katika ira yogo some katiba ngonya tore kora ngonya kutoba bwata igora sana muchiyo ngunyera kuba bwata tore kwarire Muchiyo monene
bono kire Chiyo monene. nyeta gokore gente ikira rituko okonyore bintu ebya ebyo kwarali bono omuntu oli utanya gokora bone bintu ebikorteki bire bikongu kwarali bono kire ko ibwata nyore bire byo okonyora omuntu yokoreki nabo komanya omuntu oyo konyora karango koraleki ngwa karu Misho kani. Lakini teango kani eliki. Mande gento kende Eliki karai ungo tebi. Amangana yeke ye kwerende ya main sector. Main machine. Abande mbaroro babwate ere nomo. I want like nkwe example nando gekore nando chiko to prove ototene na gendo kerikiri wake nago tebi naboko mumanyira within ebintu ebi because you are very for long atanya gokoroki atanya gosome katiba ya na ondita yonya ko bibwata bone ebire bikongo egendo gende gya kabere inche byekaningisa ko andi tulitanya konyoro kuna izire zenye tunaita nyegezi za mtu okuganikwa ekore igoro wale kogetanya konyoro bono okuganikwa ekore igoro kabisa ali nerango wale egendo kende gya kabere of course tari koba virgin kabisa completely but yakoba temporary virgin just give it a trial genda ali no mugakogo murari kobera nero almost for 2 weeks genda isibi beka none kiare go test ya biek you can hear unko igoro borogete ile uchungu si ndio iko bono mukungu yo obere for long akan easily ko mumana na kyo muntu yokoreki konyengo ngongo chiazuare ligiga Margaret Nyanga, honest man, I can't agree with you, bro. Inchu say camera to tell you why you can't agree and give us reasons, eh? Wacha mwina. Bina boko manyana ki musubati ona konyango chiazuare ligi goso musasi ona koleki. Wakire ligi. Yeah. Mishi, why do you disagree na honest man? Walter Zor, my brother, I see you. Karibu sana. Thank you so much, Kaka. Karibu sana, I see you. Okay, Mishi, why do you agree? Mimi nakataa kabisa 100%. Norocho once no lino musacho weekend no mwakereri tuko nanye evinte amashini ya nanye karama kong bado once sivi inabaki kuwa ngumu. Hakuna siku utajua. Wacha niseme kitu ya kwanza. Kitu yenye utajua ni ile hata kuwa na appetite na wewe tu amekuwa anakuliwa kila wakati, lakini hapa hata hapo chini tunaosha kila siku. Ekera akorire isiko mpaka igende kebe gegendu geko begegendu bi serious no korom nora kole no genda tu wapi geko be barafu. Okay, Stera no konyora jimbambaru. Stera gerwaga munero. Batrende note mishi. Eriki. Hii kitu nayo nitaambia huyo boyfriend mimi sipendangi kuguswa hapa. Na ita maintainika hivyo. Anajua huyo boyfriend atajua mimi sipendi kuguswa hapa. Hizo sta maintainika. Ngobana wasine njira ya munde tego njira ya munde ndoto tego kora igo so that njirende nyomba ga tinja kore kwerende tinja kumanya. Kwarodi. Because as long as konye koro musubati one ninde na ile kwerende ile freedom yoko kubwate sintaite. Maybe uranyorende gabuno ngo kuna na inchene yanda atoma kore kwerende. So you can't talk on kani ntibuno musacha obo. But ya senge njuwa so Chris kuna bako no mukani mutya ya nchibono kokoraki egatombu ata usenko konkindo mwana mungaina igo. But in the real sense egwa mukani igo encho musacha ongo na record can musacha ogo osabu are nchi saba. Oyo kwa na isiko kwa nyora are nchi kianda. Tulojibone limit nero kwa mpaka lingo chezo mupira kwa wali tukelia gocha ninja ko chiaso mupira mpaka ngora darege tigi yatambire nintomo mupira tokaliko ikabwango ukona ogo ikagatikati ya Eriki nakikenata bana ki iga mate aso chiaso mupira no kora amanyire ju akogalea getige kogalea
egetige kwenda atambe are long distance yotari kurambario ike konye gwakare goikira abu nuko ramanyirira kigoroga iga uwezi ndanganya hapa iwezi na kitu ingine kuna ile leti yenye mlikuwa mmesoea no musubati yogo litukelia rure kurwese egentekyo litukelia gotagotega kimutuko ngati atete kurara elito paraki to monyoro chiko mu gotichese katipo manya litukelia romba kata agate yo ensiro liendietende kondoma so that immediate kago dakaro setanchi kosensa hapa aragere mukoreki arare itukeli bonta likutoliko anda gotiasa mechi already arabono au nile litukelia gote automatically litukelia gote no mutuko ngati osensiro li tingi weti buya warade it makes uses yako ligidi tukelio the other thing konyo haki we kwerende kuna ile konyo onyore rande site keyo kuna ile nini legi ura gusare go ikanonega syo gwakire simino ensa 5 kuboli mbiole gwakire tinze keto tayimbi yande eka saa 8 lyama eto mugako nago cyari saa 10 gwakire simyo cyago kugambye ibintu biri bya mapenzi so that at the moment ogote nyomba ibirangere byawe birara strict go tia sali kwarare bono konyo ro cyakire ko limit gwakire simingora ngora kwarare ngora. Now you can easily come on Montonde. Wow, thank you, honest man. I want to see mine yange go there's some eko I can hear some eko tima etine yang. Okay. Ntaka tako a Walter soro mukayari baga, but before that, Walter, prepare yourself. I want to read some of the comments here. It's raining heavily in Kisii town here. It's heavily raining, heavily falling. I don't know which phone is this. Yes. Ya Walter iko sawa. Ndare ya scholar. Ya scholar iko sawa. Ndare ya mishimishi yako iko sawa. Ndare ya Anita. Ya Anita iga iko sawa. Ya ndare ya honest man. Honest man, you are the culprit. You are the culprit. Okay, tiganso okay na nema kwere na buya. Yes, please. Okay. Haya, now we are okay. The noise is gone. Let me read some of the comments here shortly. Walter, you can be listening so that you reply to them. Some of them when you cover the answer. I see Scholar. Scholar is here with us. Yeah, karibu sana Scholar. Scholar ya obo no. Yeah, Scholar ya ebwateri ogiri nyinge. Scholar ya ebwateri ogiri nyinge. Okay. Venice Birundu. Akora gerida marisia kamateno ya iwete. Thank you so much. Susan Mora Mishi amesema true point. Bonves Moimbo Eric nimeisha. Okay. AASS ama ene honest man kwa kwandire. Margaret Nyang'au honest man, I can't agree with you. Stella Kerubo honest ndi munero. Oya timeti ndi munero karigo tumekwa, I don't know. Vincent Misiani asante. Evelyn Kwamboka nabo musubati okolinu naende tomanya. Ngiga okay. Yete tingol someneli kongwe. Felicitas Omari, hapo kwa vitu kuwa ngumu no. We women tu tunajua how to keep our things tight. Njeto komanya pino usiomelia. Anyway, Sophie Olina, mishi tuko pamoja na wewe. Mwanamke akioga inapaki vile vile tu. Rose kuna ndimu atatumia. Okay. Defi Nyaboke mimi nisikie kozi sijui. Haya, nifundishe. Felicitas Omari, negeti nayo rago ye. Kuna wale mafisi TBM hata kiramba shibi hapo no. Okay. Boniface Moimbo, long distance. Haya, imagine. Valentine Benson from Bahrain, tune this topic though. I thought was what most said. Turned in. Okay.
Ejara de Mangerano Wara, Doje Silvio Ikire, Lydia HK, listening from Jordan. Kai. Jordan, okay. My brother Walter Mukaya, welcome. Scholar, I think now your phone is okay. Yeah. Okay, karibu sana Walter. Kaka Sungura. Yes. Kibro. Yande. Nga kyo koromanya nga jebukati urusi ye katiba IEBC oyere kwa yasomera ari Kenyatta Avenue. No. Asengincho inje timbu atibu manyi. Lakini ndagete gukwana according, and this is according to, okay, it is my personal thought. And akena bera gwatane na babiri batatu bali bago discuss amangana abamanyite. Kake kene ngeringa ngaki. Chikome nitiri kwa somira wiberi sato bago tebanga baga niko bange bintu byabo to kumanya. Umukungu yutubwatega munaliga aga niko kora emibanko kubange bintu byabo mbasavu nonya mbatano. Kaka ayoche gona gotebanga nutagere gukora uchunguzi umanye gose oenanire urarose unless and otherwise yomonyolere undead gakoenana. Lakini ngotebe ngutagete kumanya nga gose oenanire gwetera maybe asokolireri body structures enjere bintu bire kaka to kunyara ku master egindikinga lere kere kinchi mabye kere kinchi uno yondo yateba honest man nga onye keri 8 inches ekera chi ko yanyo nya kaka wote 10 inches nga next time mwekera gocha nga kumanya nga kiamenti okuno kolengere lyo kwene ando kuno bokora kerora sege mweyo yuwale ina hamu yoko kolege ndekyo yu to gocha kwanza kolengere nganta gete kupima chinji manyanga chinji jirire ngana ikayige galia mpamba nitenjera babo tuiche katibe yabo ora kage kwa chinji bere lakini eri ndipoti abantu bakwanira abugoro yechindimo. They can explain it better. Chindi chigokonya. And indeed, ngokonya chirane sana. Bishimisho nya kama drama jite noara. Skora noara, tima idoni wakamanyete. Echo na ichingo ja bono jabe gebinde katibe yawe katiba. Eye nonya honest mania tanya ari kumanya gosini chinji komi. Egosibye bintu byabo bya. So, in short, omuntu goire katiba isiko ne tomo nyole red ande uzaga tebina ireti. Lakini jirate yayora achokosa kotebanga numa nyeri nyumba nganga gi katibo nyeri isiko. Bago cha nyumba nande agara bono bayiri diske bako sabu buya baka kwa kumenga inga kirero abantu bane baba bayiga. Almost Java Swati Abuna Bateva. This is all about guessing, yani bago doubt, but they are not sure. Ngekera chiripo wishiko na arosete tari como shugulikera buya nonyana maji toge jabe kerwa iwe babu ebi done ebyo na ikumushimishi babu kwana ga ekyonge kogera ekiyani bitebitali birobira gero manyimo musajo ji umbare bakonyora bakole gazi asigete arosete egera ije nyumba da gitu wezibwanga dimuke igote mini dinga ni zikagenda na bata gushugulikira singe njiyomoro so in one way or the other mugoli ngikwaro se but the definitely singe njaba swati by to most of them okonyora babu have the negative mindset oku na guda onye ka ada uti musacho ikina kige tanga nikigo cho bongo kwa hivi na kia kobeka mache bwangu na kia tara nshugulikira iga okorora sinara itiri koroli
And they get people have this kind of mindset. Echigo salji family. In short, tigante vega. Tigato onye konyo mire. I ka musacho kuge katipo soma. Those are blessings. E kero mua choinriamo e mua veru mo vero yomo. Ayerindo musacho tigaso mi katiba yaga bui. Ne tigale ende ondi kyoye for you alone. As in you are one thing. As in to go to kumanya sabu chikoruma, uchena ruma te bo kombe baba ise kutuwali skiraji. Kutuwali skiraji wajire go kuara mishimishi. Go kuara basi mwezi mwashirire. Tigatwege na nazi chindo ajaito totie kuna ko onja ga uyo baisiko ga to kumanya ngiga ko ganyita tiga ko ganyita. Mishimishi na bwa deli swali. Nse nari kuburia abantu abagutumia indimu. Indimu maite nimbe sana. Kwanya karole nyamesa mbiri. Umubiri uyu nawo bona urabe. Afadhali ronge pini maji baridi tu. Maji baridi tu kuoga. Nandi tigana aratebi usoro. Usoro. Muntu kotena aga na lero nikweto muntu batali excuse nandu muntu nabakorwa sarenge aize nanda kokorere gasimba kana nayo 10 mureme kwanza lina natali kutuke egera tagushuku so abantu nonya kwanywa miruka ya respect umusura atebire abe respect amangana yendi mwaro maji baridi peke yake inatosha unakaa fresh na ujigwe samba gara yobenya misambi nachire. Okay, I can see Scholar, I can see Elizabeth, I can see Abantombara from the background, I can see Jared, welcome. Nindoche honest man wikira dochi nyakundi kwa bege sunde makabono akitoja tukumanya bono akyo nyakundi ndiyo borabu ochire obekire Jones aya Scholar antara Elizabeth riba ngakike kale chindi bakare ko kuona ne jiagi. Okay, nje around one tinta ketiko kwana rakenda gosena ni manyete kende timbu atuwa manyibonda bwansi woko manyo mondo chire no yoro taragenda. Batie kendo nta ketiko kwana ngelina. I'm just cautioning people abantu babasaka karebe bintu biko kwano ga abantu bagenda bachikoda oti abantu baba chinyomba chiabo. Ekiagera. Sure. Ekiagera. Omonto for example nyomonto gagocha karosete omonto buno mosubati onye gagota ina rero tinyi gwetie basubati nto bwata abananka onye ko bwato mukungu akabera nyomba nto bwata abana nto bwata chiombe bintu nebinge biko happen during the day so nabo go ikamara wanyoro mukungu na arosete karagote biro na arosete igote minute na asenara chiete and then no mosacha nere na bagocha kurwa busagocha onyore tatageti chinsanchiro monda taigwetia kwaneru Kosar atagati nguruchio konya goita chi story nyinge ararane gento ngokora gongo ndan kembo gori amachen so bafu ngesibi ngemi yakibaka gore gento romo vero no so because people have long days ya banta sawa kora chiga sto ko manyo mondo ngi aiteire kosenga kiago sara no mondo for example basacha mbanga bana ndo bakungu to goja tonya gota bana no manyete gento kiambere gas masacha taligo amasacha ago chadi ne mo sigo ya anda sa ko sembo rara ale mambia ri acha ko bakara ri moko nyoro bairo boronge so aga ndonje nara gota bangelina nduwa tibo manye bondo bwansi ko sondo monto ora senyomo ocha ke ko bakara na omosa ngakyo te ko manya usa musa jo na ga ndo oba no mukungu isiko iona ri wacha ka ko iyo ekiagera ko konyora chi idea chi nyinge chi go sa ime ya chi go gota bina morole bunariga morole nana kiago che round ye morole nana kiago che style ye and there is no guarantee no masaje karacha nyombali tukelia gote o saurara na igone ni skalenge abasaja maroro bago tuara bakungu na litukoligima and ale strong yago cha nyomba go tagore bobe na bande mbare
na arenge nyama mwarenge nara kurumambira kinando so kare kwere ndorara. Yes. So egenda kanangari na ege no omwanchi ogo na eronya kore nyoma eminute na bantu begenane. Tari no okwege no mondo tari eminute na igaro perfect ya sore, but you komwege na for your own benefit and for the good of the family that you are raising. Because ya karanga korenga rina omonto yone na kiari ga osenja ga pimana ngakia gutara na kia go BF. You manyana litanga ni kwa serious peace of mind. You don't have peace of mind, you're going to use a lot of energy. Koligero dio monto yo manyana ngakia go BF. Otagara tega siel riko ganya toko ndango boni go gando more bom prepare no ane ndagera chokoni. Igo go nyaro omo ganya tega siel na kia go so first step na kia go so. So that you're gonna yogo kuna mirakoro. Na ande shetani nera bana kare. Whatever is in your mind igago ke proof. Oko nyari tu kere kwa rengere iri go na dio mogako nera kare go charo setaera te. Kwa manya ko imoko ko tebi no ma etena bana teba. Na wana teba diri na bana go chesho rie ga tebi no mogako o mosacha na bako baige kara ko dire kwende. Kwa nyara tu achi tu abo gereire basacha bande mama tu kuira nereli. Kwa ga iga ki ka ko ligarati ayo go ichoro kwa mana na rero na lina manyara. So it's better to render na kia yonya kora senyomo. Onya kore go sene if you are in a serious relationship. Tairas Mario onya kore go sene senyomo. Practice faithfulness and again yani obwege no to trust. That's what I was looking for. Again na ko give tell you. Trust. Ekero mondo go build the trust in you tali go build kiagara mondo liaro mwege no. Lakini go build kiagara you want to build this family. Na no tuka ko bugata na no mosa chore ngo mosale ku ore ko kore ndare ko kore kara ko nyora na to bugata manga nayo. Kara ko nyora na nkwanya ko moboli nkwanya ko moni to amanya na ngakia chiete ngachieta kara tali ko igo ko nyona na kia kare ko kora ago chocha kano yo bono na kia kare. Boyon kare ko kore binte bi ko kore ko kare ko mogosara. Ko nyoro monto kore ko so abantu bali ba nyaliro so ase relationship na bali ase nyomo egende kana no kwegenana na basubati ninyi wete na basubati ngosoka bali kiango but njene ntagete ko stand as our tradition obuna bagusi intu etwakinete bakungu mbare gosoka isiko bakungu bare ko babegenwa abantu bari ko kwano bari gosoka na basaja. I still hold on that even though there are some of the traditions I would not want to live. Even though abantu bagata na kiango no somo ako ntari ko nsane ki goseno abanga na bali baito bakare mbare ko nyomwa. Yani mbare ko nda test. At least the relationship ji abane ga bantu ko ndoro kwa test kwa manyoyo na kiare. Bali bakare bari ko bogori ko roje. Omonto bogori igoro koroje ando tuwe kumaya na ando tali ko ira na korwabo na mbare ko ira na bare ko nyomugari era na size yali ko umero mojiori na era ko manya na era baka tali go chago chenji na nya size na ngerega. You can manage the man okwanya orira se nyomba yago aita no mona na bwa to mobero yo mona na go na bwa to mobero yo moke. Mary, just a minute, scholar, just a minute. Mary, your camera is off, please. Tafuta njia ya kuiweka off because on sikuoni hapa. I just see you but I think your camera is off. Try and unmute your camera so that nikuje live nitakuweka. Sitakuweka because okay, like now meta bando bakubanga tuko in space. Look here. Our camera is off. I can't trace her image. Yeah. So proceed. I think we have received a donation here. Joyce Rabiki. Joyce Rabiki has sent us 500 shillings. God bless you so much. Joyce Rabiki has sent us a support of 500 shillings. God bless you. Scholar, proceed. Yeah, so ndo basta go janda na go na kiota kete ko manyomo ako go sina so ko seta so gati. Eite basta ko be gasi ya go no mokungu anyomire. Gasi ya go no mokungu anyomire. Be a wife in that house. Submit and pi kiagero mokungu na yo korosia nyombeli yago. Nyombeli yago na yo konyebeka buno taketebe. So ocha kana ndo
ochage kori kichinguru chinde kochaga kori gina kori kamurana nikyo koro nyoro musacho osengo chitia kare okuno gwesare yo marembe kyagara nane tori konganya tori konganya kuri mutyo ino konyoro ri kyagara no bwata abana gabo bono ro chengyo taltigera yo bango mwako ori okagocha omo marembe nyomba omo endagerari ka ukora kurwabu nero goja konya kwerengera yari sara ile nana ki ekeraro era itaga saeta umanya gocha nyomba igombuya ere bori bweka ka kanya tari buya nyaro mwaka bwechokire ngora oiranire kanyorenge goika nyomba saa 2 rero jakire gose saa 12 akare goika tia kumuburi nana kiraro gwacha mapema iga ngarero kora tumera netinorio kanyamo kumera ya mwariganie moyo na naye kwagokire bunana ke kanyomba mapema egera naende tomorrow na achateme naende achonyoro ikire saa 10 kogenda lindo nyoro nani gasige komara ndira ale kugasi ale ko era mapema anda nano hoteli oira na gocha nyomba tena lera narana tigangiche mbere because of what because enyombera eko mu accommodate na aligera ichikwera ndinga chigota bana basacha abange bagosoka isiki kyagera ntori kurumero ambe nyomba buna bakungu so igo bona lyo begede bya muri kurumero ambe nyomba muna bakungu a man needs peace of mind. Yes. Yeah. So, what do I say? Ega ndongo tabangeri na omusacha nero gosoka chikori omusubati onde igo ko batari kurumera ambe nyomba na you are risking the life of your family. Ekiagera you've seen so many cases ya bantu emipango ya kande ko ya itana na bakungu ba kosemoka ko kwa nyoro be attacked. So ganda kana yo minute bateba batari kwa kunyomba marembeki just a minute. Elizabeth, just a minute. Yes. Let us not deviate from the topic. I think go tokogenda that line ngogenda tore how une enjera tokogenda chinyuomo. Yeah. I think that's a topic for another day. For today, tikatora concentrate on how will you know. I think abandi batebere nga tokonyara komanya abandi batebere nabo komanya. So I want us to argue along that line. Tutika kogenda isiko ye Elizabeth no, you are right. You are right, but I'm saying toisako kogenda as per your question no konyara to deviate from the main topic, eh? Yeah, njetigango nango lensoka. Yes. Ngabandi baga. Jana gotana ntoba sakotumaka chinguru chinyinge ko daute ko sokorigi egento keritorengera time ya itase our partners. Pit no mosacha pit no makungu. Litangane kar kwaro sote makungu ko paro kamarato kamobeka no na bwana to ko mongino ne gente ketangane ko mano kwegena. Omo kungu na kwanje to ko mosacha ko rusinjera ko rata baka nyombo egente ketangane ko mano kwegena. Nanda your mission should not be nanga mbale ngaga ndora na barobusiko. Your mission should be ekaracha nyomba na ika nyomba kale buya. Nyomba yamore. Just that. Yes. Again, naro kobori score wakwa ne buya sana think kogenda again is neji point chao. But actually na igura ko backstage oyo minto director otevre na ki ikwende itekenenga gito kyare na kiura amanye ayu epo kumanya musacho go sokre isiko ayu epo kumanya umukungu yo sokre isiko yes or no bono you ogwenda go defend from I bono ndoche ne bono kwendo ga sene kwegere family within the family in short answer ya yere wiyere to kunyara kumanya bindo binga bunyenyo. Actually, that's what she said. But the other point anero wakwana na ki una tioko nyoroso musibati ole isikoli tukoligima kwarosa kwarorire kire kwarosire bono kena kire kurwega sidingo demand a service wa my wantana ki anorosete skora just agree with me norosa proji bono ikali tuko katika nini torarete tukio pamoja si ndio so wantana ningoncho keko chiga mpaka ligwa kana ko mapema saa 1 eli na ningoncho kiningicho saa 8 ya butuko no beto mubiro go to batokugani igomba kogani lakini tulikogani buna naki tireson Jones pinso amebuna kwenye na let bakoganyisi nini Goose honest man
Honest man, you are nini inatusumbua? Nini yako iko na echo sana. Okay. Yeah, mute. Okay. Sawa, let's proceed. Yeah, ama ntontoro tofauti. Na ndo mokungu no montomo ole eketongwa kere different sana. So we deal with a lot. Ndo bugata bakeke ndo ko mood swings. Bebia konyara togo tera bana basubat. So when I say na leron ko ikakonyara na somo kungu na arasete, it's possible. Anybody can get tired. No masaja ankoro sare. It's not a mokungu bweka. But yeah, I go from the point of musubati kiagara njono musubati. I know kobera isiko what it means. Na ndo mondra wanya watu aliritori nyinga na abana ba watu yo mutukoro kama so saying once in a while that lero nindo sete the minute na igona isko na agenda. Kin ona nindo sete igo minute na nindo sete. Just take it na nindo sete. Ko lakini ocha ko Carolina ko sena iko ti na change unless wachakire korachi behavior gete ko sena akora takendo kwacha kwanyara kingesi beti kimbege to sena magore kero go igoro na lioraro lakini ocha nyara ngwati gete chombe sikonjira gerete ocha nyara bana gwati gete sikomba basibiri na chieto bose mogondo na ira ni ndagera na kubikira mesa ko ta bina akira ro litukoria ntambera. You should understand no masacha bwana na it happens. Lakini onyarana no igombe kare taba kamara yaro na timbu atike ntoke konjara lero na bora chokumina na ki lende kingo tike te igana no bogi manin korro ratningi. So I was just talking una something that we go through as women, and sometimes we go through things mondo chin sancho ko igutaro na na bandanga na utonyara ko igonya no ko buga agenda amenya seketa lakini kwanyara no are. So there's nothing you can do. Lakini meaona boy wote na kingo kora. Omondo ya agenda so na ngoro imemanya goja gosoke kara chinsa chiari. So it's normal. Don't take it to basoko keira kaga no mokungo go chirari kiagera no abu no trust go chaka ko affected. Kwanyara kwa ego chaka slowly agenda igoro. Na code de. Wow, thank you so. Thank you so much. Felicitas Kennedy. Obaseme bwaskola bwengencho naende yonere ngencho yokulenda enka watching you live from Wilson Airport Nairobi. Geti ombongi si here. Karibu sana. I can see Honorable Ron lero gari guru corner. Umugambi namutebe tingene rukuma bwate wana. Umugambi nangete biroko. Namwage damafta. Wah. Pero mo kawata marieta maritoga argi teri mangana. Okay. Ronald Ayoma, you are a medical expert. Ntage toje towards the last. Ntage tiokuwa na bono iga after we've sampled all the because you are an expert in that sector. So I want you to come towards the end. Tari bono iga after what? Yes. Ntaraja segeti ante binga ngaki okumanya chibukati uirire katiba ochira gosoma isiko. Elizabeth Mbiole. Mbuyande. Yes, bono. Liswali toko boli neri. Ngakio okorwo manye ng'a ekatiba njaru eta IEBC egachigosoma isiko. According na inchi to kumanya by the way according na inchi ga personality ngomanya tina sasa nyoma lakini ninde sama usiana to kumanya unless and otherwise wanzire kumudoubt n'ebintu binde iga hanyomo omoigungo chesa karisiko amaego go efirista igitena tyoramenya lakini bosaike ko muntu ogosoka kana ndoirana konkomanya no mukungu to kumanya according to me yani ngagiri to kumanya tingo nyara guchangise nginjo ngwete ibagotebe na bina mete no ninji to kumanya in short yes to kunyara kumanya muntu ngale aroyo ekiki hodabu no monda ta yo mate yoroste go sago te yigaroste tali no mo bono na mora buten heris ko habri to koligi maraki nando ikonyara aroste tio ka go te yigaroste na de pengino igungwa nyara fununu kurwasikete ebindari go karo na bora nguli ngairende kwarsa ko lakini basi kai ngaki ntane ya aya ya motu besiko geti bono to jibwate gete ya mo mbere
na abakwan honest man honorable na abakwan ilwe Mbiande. na our able host wana na abakwan na ega Biamono. Ono njengo teba tu kumanya no muntu oso Kristo. Ekagara bandaba igo omuntu gali very careful. Tari gutaka gotiga traces. Igo to kumanya. Iba dangali musu omuntu nabakore na marashi ali ayo narete. Esabuni eri munarete mo tumye nyumba. Takwanda gore sabuni ku supermarket ga okoranye tige ga. Amarashi. Wala kinyama ke. Akwanda gore sabuni amatenera ngo isiberi nyumba. Amarashi ari mukanarete akonyagura atumye eri manye tige ga gweroji. Wone iki abantu batanga ngali musu bado. Ya ikonyarikana. Arafu yento kende mishi mbata yabo gose in short muntu to kumanya gusa umuntu osoka risko igo tigatutike ko ba paranoid. Let us stop being paranoid. Amini umuntu never know yetu mwamileti, give them benefit of the doubt. Na soka isko kogicha airendete gose ayetiga yani kunya kutwara kwerende gym back in your mind nga karibu soka isko gose yakonya kunya ayenge ntokora musaberani alafu ombi nga kere gento biakere igonje I still insisting to kumanya ngo muntu oso Kristo bali wotiga traces igo abante baraba bali wotiga traces. So that's my point. I get honest man, just a minute. So okay. Get you can conceal evidence totally as a woman. Yes. You cannot know. I will not leave any trace. Are you sure? Really? Oh, Papa, big. Are you sure? Yeah, I'm very sure. No, you're very sharp. Hata kama wewe ni yule mtu uko sharp waje. Ochokore, no nyomere. Nje haya bado. Ochokore. Tumirane Nairobi. Yeah? Not me to do it, but I will tell you umefanya. Yani ufanye whatever you are doing, uhakikishe umetoa all the traces. Yeah? Alafu kuje tukutane Nairobi mahali tutakutana mahali popote. Ronald, I know you will unmask them. Ronald is here to unmask. Get it? Ronald is here to unmask you people. Yeah. Just stay tuned. Yes. You cannot know. Haya. Okay. Ronald, but me, I still insist you cannot know. Yes. Okay, Sylvia, kwa vere maga ege kasana. Okay. Nga giama demo kwa somera. Karibu sana. Nsinyire. Tuanga maoni yao. Hello. Munanipata? Yes, nakupata. Munanipata vizuri? Yes. Yes. Sasa kitu yenye nilikuwa nasema kuna mtu mwenye ameongea hapo anajua. Kujua mtu ametoka nje sio utajua practically. Ni maongezi, yani unapata huyo mtu ile mambo yenye anaongea hana acha na wewe. Lakini kusema eti utaingia kwa huo mchi ujue eti mchi umekuwa mkubwa, hakuna kitu kama hicho. Unajua mwanamke wakati hata amekasirika hana hacha na wewe. Hata ukiingia huwezi sikia utamu wowote, lakini wakati mko vizuri na utafurahia sana. Kwa hivyo hii mwili ni mood. Wakati mtu akuna mood mzuri na ako vizuri sana,
Wakati mtu ana mudi na wewe, utasema labda alikuwa na mtu na ambapo hapo hajafanya chochote. Sasa ni mwili. Na maongezi, wakati utajua mtu ametoka nje, ana maongezi mazuri na wewe, juu sasa amepata mtu mwingine nje, akili yake iko huko, hana haja na wewe. Ni hayo tu, wengine waongee. Nashukuru sana. Asili hapo na kukataza kabisa. Maongezi inafuata, kuna mtu mwenye anapenda kuongea. Mwanzo anasema kuwa na jokes. Go say there's a way somebody talks. Igotoka kwa ntebi mtu nitaka kufanya nijulikane nimefanya hii nje. So I be careful. Hiyo time nakaa careful vile naweka maneno yangu, nisirushe maneno ili likapatikana. Sasa wewe vile unasema maongezi, hiyo nayo hapana. Okay. Mary Kerubombi yole. Kuna maongezi ya, unaona, kuna maongezi ya jokes, lakini kuna mtu hata mkiongea na yeye unasikia hana haja na wewe kabisa. Huyu mtu ako na mtu mwingine nje, akili yake imetoka kwako kabisa. Unaona, utajua mtu kwa maongezi anakuwa tofauti na vile hata mkiwa mnaongea jokes. Point. Ni hivyo. Okay. Sylvia kidogo. Mary Kervatara bwana. Sylvia, mtu hawezi kukuonyesha atiana haja na wewe ati kupitia kwa maongezi. Hiyo nayo hujawahi iona, it's not practical. Ni kama umefanya wewe, umeijaribu. Umejaribu nini? Umejaribu. Umejaribu gani? Hakuna, hii ni kitu ona, hii ni kitu naambia watu kitu yenye real, yani mtu hata mimi naangalia nione hadi kuna mtu anakuja kwa vizuri na anapadirika kabisa. Anapadirika. Wewe geti ombongi. Mae ntotanya gotema kopinga mono. Gokogera whatever Sylvia is saying is point number 1 and is the major one. Kwa rali tiango tebi tiganda manya lili obwanchani obuno buko tachagana gaiga na bubwa ebono kwa na kisa obwanchani boli kami. I get it. I'm not tina kuwa na igore boyfriend, my girlfriend. In this case we are talking about those people wamekaa kwa nyumba, yani husband wife, kama ni engaged lakini mekaa kwa nyumba, ukijua huyu ndio bibi ama huyu ndio my engaged wife. Okay? Uwezi ukasema ati utaoga mwanamke mwenye ana wacha nimwambie Ronald kawe summarize. Okay. Hello. Ronald, because we are running out of time. The visitors here band by backstage. We get, because you are an expert in that area, professionally you are an expert. We give you time or 2 hours, and then from there we give room for questions. You see. Na tiamba room baswe alafu ngoso ande baadaye. Yeah. No, just stay the way you are because you are listening for. Metoroka tena. Okay. Now, nataka nipeane nafasi. Kero mundaru chipo indichiaye, and then from there, Ronald is a medical expert and a professional in those things. Somehow, when I contact gynecology, so you will tell us a few things here. Okay. Mary Kirubo. Yes, Mary, you were next online. Before that, the stag and Mayaga. Yes. Yeah, mituko wete. Karibu sana. Kibone nale gukwanira igoro y'umutandaro y'umubugatenga. Yes. Ekera abantu babwatu bwanja.
bariko nakubwatanira uko nakuboranya amatwari yaba mutindi kwetu mukadoro yuno cyagitara kinyana bwatira gakibono nagere ndibuna nayo egente tanganya kero mutata n'umukungu bagwana ine babona to gutwara ukwegena none kero moko nyago none kero mutai motegena n'ekintu abanyane nande mono ataba basubati n'umutubati gutagete kwagate nyumba yawe wike binge wike ebinde bwombi ate ngentonya kubwati kerege nto bakona gwatago ile nyumba yo kero muntu utire ko burayi Daina ronaldo kubate kida bandu batangiye mbya mono na roli ndira bono nimbe ngo soa monai. Okay, karibu sana. Haya, ntobwate stakali. Meli utaraje. Lejo mwankirima. Nakigeti bakwani mwenzi mbo bayirerete. Ya mono. Waire uyageti na bari kirwa kanjenga na abanyo. Meli nakora liwe. No tole como bon. Ya mono. Karibu. Atara no tole ga tuli kumberete ma. O ga kistaga. Mbete staga na mororo witiwe ga tora. Sawa mchade wale arano muya. Ndo jabo kali kutobinyo kyo turubeli. Ndio huyo. Staga alinayo ule stage toje. Okay. Asante seri bagani chinse chiga. Naso ile tini kwa neti kwa kiane mbego se mombo ati tu. Ole buya kabisa. Tuko igwete kabisa. Time tuni gwete ose. Tuko igwete. Tuko igwete kwa. Okay. Mchadrole arano muyoro na. Mchadrole arano muyoro to minyoki oturuta kuchisiko. Ono ndo tere bere tatu lakini toko igasa. Toko kire kwa mano. Yes. Na nyunusire sana ndo chokali kuturumbereria asigete inje ase abantu bali bona twabutirake bali abantu bali batamanyeti mwabera mwina ali mwanya kolika no tiege tabu hunekeiga for future reference ase bali tu okera kwa nyomiru. Yes. Otumi kera kwa nyomiru igogo toka kwa somiro musacho korugoro mbakanse oikamumanya nena oye kera gupie fuga na bwate bikori byaye usekera ali gento kirekeriga bono toko batumanye kera umuntu amisibiye ekera ore serious ni yo mari kinenga ke yawo ni murigereri kana bongo manyo bakora mburi me ngurigereri liso iga nte no chuno ngene kan kurigereri tio mia mia ta batikango tebi ken o change statement no yo ni mbo bakata ku mbisi ndio na musomere kuno basomete IEBC byo kayeterera baka head mundata gukoni views keranga imerege murigereri bije ganche na bonko mustadi manyana naki kwarure moinari otore ngende gete bono ngweteraga iguru bugika nja ke bisirani na korora sigete baka kore gonte komosi njere gete baka ndebye kera ngende gende ya kapena bonko manyo musacho yo orure go sereta sigete amo chania chenche ko sibichi anga inyore risiti una bantu baragerete risiti ye roji bono no tebi buna gari ganda ko sap abune kanisa ni Obe baba. Abe kachionsi. Meanwhile jara edimbiole. Mbiyande. Aya, karibu sana. Asante, njege ntonda nyara ko bakingo te bangeringa ki. Oyo watenga to kunyara ko manyomo ngino nyumba ko somo ngina ta kunyara ko manyomo ga ko nyumba oyu abwene to tora moire ko siri tangani. Ekiagera ekera mole nyumba mu manyaine. No ninje kera mangana sari gete nyumba ni matenga ki. Omo ngina rere kera kanyunde to mole omonu ega siere nyumba ne nkong. Oika manyenge sida nero. Ne sida yere nyumba ngakinko nyetatua. Oika manya ngakinko nyeira. No mongine kero mugaka soire nyumba. Mugaka soire nyumba ari ne sida getuko sakore gento getuko iko mongina manya ngomugako yone rero.
atakali buya tali muna konyare igegen tongo nyara kabaki ngotenga ki egente kenene tubwene to gokora muna intwe a family tu anyomanire igatwege nane nande kere turanya ko batwege nanire nigo turanya ko chenge family nande naboko wakikali ko moja isiko nari gote banchini chani nyorere sene koti omusacha narenge gusibi mai kubwata nsanga biri isitu kiuti osoererioka aya koti omusacha nari gusibi nyorere isitu bie guest house osebuna baragirete nini rioka nabari kwongoro kyo muntu yasarenge Yandra proceed. Aya, okay. Oyo hangi. Jare dietaeka. Osie moberira okaruga bakoragiro igote. Sawa, rero nanyorire lisiti omuguko bwo mugakaime. Nabongo manyana. Nabongo manyase na Yes. Diti internet yo gochanga. Nsibona senda manyiro uri monteli ya nali ameniro boke ngo. Endelea. Ekero manyomen ingo nyora lisiti sare ire nande kere ali ituko gakorara nyomba ngonde byalire ngo bachite kurara nere nchika kinde nyomba abukina bonkumanya ili yakabire mbara bariri agutara nigentekyo ici nabagwikatumye mugugu samutebi gogweko tugute gukinjira ali ai baje tigero ngime nande kumuire no chonde buna naki ne baluni kwarenge go uta kwari go torutera omwana ekiki angora gina bikolimbire kwarenge gokora asigete kwanza nje nabongo banyage muntu onyete gutara ni kisogisi oina atari ko usara konyota alinge gokurukare chaka kobera nero nande se mikore ngwikoro nyoru life abongo manyali kakane yachi kire guchumo ino nyarebe wosi gotete marashi nanda bisege baraba yali to kumwa kilipu shwa na mwiba wose talio nengo mwa shati na ko sibeli chinde nabago chichoma jana ndi na kuya kilipu stick yenga irende ya ruera then akamusunga roro rumuntu agutwa abarende sikisi abantu bangainiro gukora kwisitu kisabuni nchire guest house yani resi uri omurire akamusunga rekarati kare meipika ndirigwa chako kunyakare bintu binde iga meipie pa gete eko tifaneli kende kuya kakuru nyomba babona musundira ali liburukaine gawa mana hano burukane tiga iga ibazi kwarengere ndo taba mpapiri kwani mwali kwakana kyamangana yachiaba ngo manyadere kitina eme nyoncho ya burukanibu nende ne liata yaba muntu tayora njira nenanja ama igo gutia jali ndi nandi tuitororere nandi tete kobere mechi yaba bande ekero muntu ikira guchinchi tabi yani tabi este dinero montara je hari maybe suspicious italie kawaida uchukuna kune menyonjo igonya gukurutana kusena bona ande kuna muturiga meteririke gimanara te bona terako kuna muturiga muturi are saine bano boli nende kurumbara go bane ne jize jina kibono oromoro suga abalinde nabako gotebi nabokorosa akini nabokuomerere nde kuibekera rende kene tuguta kumoita kwa mudiga era sana muturi obo nje na haro sali ndiko tumoino gabu nabo toko ligirira torache tokora oni ase bari onko manyore kero umuntu akire guchimoino abantu bateme go dependie kwene ndinyo gusomonyore igare tande tinaro na kumanyo urire gento gete andi konyo umuntu uringo moko ngwikirore ge nechinge ni kumuye ke uri kiri cya kuruma gaturanza ko mutere naro na bukubona nakibono sikuisi nakitata na togendo mutienyi ndirio kare kwemo gina naki nkwenda turi tubusire nchagweri na bana nabokumayo umuntu yase nara kwenda uchiboserera kero bono utabwati acha n'umuntu yeriro n'umusache akuroche gabutu ne meseriye nayo nabokumanya bon esteri nero raso mera kidie kuikera buna bona kwenda uri kubuseni nyaro ne nyare ye yakunetu mostly sinto abakungu olio muri njenda anje njenga tebanda anje ngotigere riri
enda gutete ingutigera lakini konyo gingo kwa munaye tukumanya nyari kura base nande liringu ndwete sindwete na linsuma ereti yani ngoko bwata buya nande bono nabenga nali guchaka buya ali wanza kolemya mugundu buya ali na iwe tikende one kubwatira kanya muntu kubwati nyamugongo buya bantu bali bakogenda ikigali chintambe for long distance bintu obitokumanya togwaya togutambua asante sana ndanyora yande nimbaletera achire chati stagali utaragenda wakwanire point gete natete nkwanire gabuna geti ominto geti nakwana igoro yogo kwana igoro ya mongesi nyomba actually musacho yogo na musacho yo mwabere nere nkonyoro lituko linarure kana limbugate chindogo nchiro omairane liano kana bokumanya kwaruri mipi na bora mboni no nkende omboni na kibono lero gwache kurwega asi onyana akwira nilia machibu getata iyo una alikonyo ngoko bona gote yayo sina tware gasire nyingi kwaruri aboko mboni immediate ngote bona ina bibi ndoko mboni kwaruri because asinge njo kinte titobe naye sana egendo rigende gya kabire chare tyo batebiri mono sana ga chare ndeto point naro gwate to kwana ndeto nyekore actually egali ene yago no bokomana kirero netete ende echenjeri gwe oiri lere gali ni tari konye ile service ine gali ya mwabere naro kwanye rundi for years and years no nye maite esabe na ne oiri na bokomana ne oiri kwana mafuta na bokomana mafuta yare ile gali yane igo bona igendo kwale ko batebi tigabamanya na ki umuntu gatire isikonto maite na boto kumanya lakini ndokora kitogo tiga igasenge ndite kolenda chi family cheito kwarari because okonyora ti yango tebe na konye of course nije naenda kuvera no muntu nkonyona achire mukana kurukose naumi lakini aberi na choice ngo ikere nyomba agaige konye kimete benya gusoroka ntavoke ndari na ki choice kwarari chindoto maina bakubugadiri bono limone nero ubugana goikire bono murangiri choice ti yango tebe swati abane bali kwenda barana bako urine kingoye bono koro ku choice agokira ito konye yakabena ni yo chindoto china bakora na choice muna akwimuki buje na ndorangiri choice erepika na bagota una choice ni ngojo kwarari nitu kile mna bagota ukobodi bana na kibono choice bana moko na regas ai bana ata ye sito ko na regas lakini atura mana korua senge njo ko chindoto chiri kwa na choice lito na bongo neti features chiri bana chagiro ko chibwati yango ta ibina njuno umusacha nimyete kule gazo sensa 8 lakini anyore choice yoyo tuachire nere lodging na amugolire ndage tuarage irona igotire no expect kingo ke nyomba nindagere no 80% ina karagire nyomba endagere yani gopungu kwarari igobona mukungu yo no kondo serie ndagere na bakomana ki musacho yo ngo charenge nyomba koraki oragira iga lakini bona senge njo kuragira kwa wachagira koraki wachakire gopungua kwarari tiango tebi no enkere kwana gwako mupira konye bali bagwako mupira bamaete twakogenda ndo tena no lie gideri na ndo chiko koraki ochigwako mupira of course nabo gwako mupira but you to gwaka mupira to the perfection level erigwa kwa kwenye to gwako mupira igobona abantu abati abamanya ki into bamaete na ne to baite na ki umuntu akimusubati no koreki ochenchiri ochire na kwegenta ara kinando irandi nditari konya kubaboli ki family chetu tirasaleke egente kikira kinto maete kwarire. Okay, thank you. Onye kore member ga kole live na tura subscribe wa say channel, you doing a big crime. Make sure ekeroko watch na tura subscribe Kisi Hot TV. Make sure you subscribe right now, please. Na anda share with a friend, you can share with a colleague. Na abantu bande bari gwete nga kangomba anyora amangana njira mbono to jaka ke kuna maneno nyaligi mbiyore aye inte aye digana ara kwane abaswati nonye turafoka bera mega waita bikanoti abantu twasoze natubate abantu umuntu nabokumanya umuntu umugaka nabakumanya umukaye umukungu nabokumanya wako once yaitire neba nesabuni neba gensheri mu gutumya nyomba kendaje gulaire watching base eba ntuya mondo naro kare ko replay kwere nde odie yaito ngoi. Okay, proceed. Nimepata umocho koroka rebi. Yes, proceed. Oire okwagorire gensheri to gutumya nyomba mwachire bwesibeli yali watching na to tumie li watching tianga tabyo kweba no na machali yechuba otale naro wakanyomba otale tena machali yechuka
amachari yechubuka na bagonte biri sakaransa alinga kinga ikwalengi ikabona mangana yokunya nainde kwanza abasacha mono mogweshuku mono mpaka tu abamanya unogo ikaiga ogo sega tutaiti kubeka wallet inse tutaiti kubeka na nesiminse omatuna na bara gwakira kuboli waikire pepi kirobwate side chiki umusacha oromu ya kirabwate side chiki tiyango tebi mwerese tekirege ngo mazana kinje ni nyuomete kwararire igo kwa ntuomera na gari ninchibye kango bomutanga ni kumustua ngaro bata mesi gente kikirekyo simiana bongo nyuko chisko iga banongo tebi yes yasa na maete na bongo musevi ga chofu igo bona text message na botoko text na tole nyomba nae amaete na kya kole ndera ini ya because amaete ga comments mami tuliko gendera igo bona ngaro bameta ni nyuomete antoko ntwabera na bara twakaraki tiango te honest tikango kaniga noroche once kwale momo kondo oli buya no chiomo kani bunangaki ako make sure wakere kusalie ense yao naende acha nikuambie lazima atexti ose ako na neba no musacha uli sebeti na anja ofure diuki tianga tebye message ile style yegocha buna musacha oyelika never igora simobe na wasiwasi utarana kasimikao kamulika mwizi kao nole na karaku odaita kwa na karaku ebabu odaita yani wasega zinga acha nikwambie never usiaidanganyika ati umembelieve sasa ati hata atuma message lazima akutumene na call ai unangwaika aba sasa kakiwa nikwambie obe omusaja reiga misu liri mwari gukuna na gari konye mutararusi chianga limisu liri ndibwa liastiki na mochi mwesi na mochi mokoleki na bateya bautumeka matunda chindimu nechi kwesi no bogoro banda batumeka obogoro nechi ndimu batege ndo kelingeri kugwaki ngemanyire ndokire po gento kelingeri kugwaki gose omuntu bunana ki unatibona ne PK yo utakunete gocha utakunete PK gocha mwane utana utakuna inde ochote mero atwa dero kubule tumuntu yes limi sundire lire permanent lyo mukungu litaliriane lyane no chibwesi bi oire perfume eri okoreki chianga chirie style eri mwali gokunana before mutarachaka egasi kolemo mugondo perfume nere gutira ekoba permanent robwesi bi chianga chiri bado sinanuka so tagnya kungaina naga igabuna ati na to komanya amuntu utarasoka bera kando gaiga take notes tokotebi igabuna manganali my friend ndi tutanyara gukwana meta bande to defend from the point sacha nduri baya na bakungu kare ko bwati koruma go ngigo is okay but it reach a point actually inga to akora tu akora tete tu apleget inga mungai no mupira ngo chikuwards you know I went by the time World Cup ya renge let me say from the two I World Cup ya renga matenara ringwen umupira ngo chikuwards I went there but kirenaira na he was the first content no ya very like igana of course na bago tebi hata kena ro anja kero na kitiganya ko ngainu go tiganya ngainu lakini hata bo muyana bago tebi kiregendo na yo mosaje yo mondo ya kwanire point yendo kirigo akora nyasayo gotanta na media digo cha kuri excuse because in kwa my mondo ngo to media data yo gote ata go tegendo kiri because o medo kanya ndikwa mengo cha go tebi yale utankwa bange jama na oyobono ngutankwa bange jama batia senge njugu akora umudanganya bono ko gocha media diri yago cha go tebi ngoye bisiba kayo kuna kigotyo kai meto gochaka kuri chinkwana chiyo kubora pi mukungu ago ligere contact my friend gochaka ko imicha gali bono chindo bono chigo chakira gali isi na bakomanya ikondi abantu bamana ki ntomai omaye konyora nandi wakira omwanchi owe sirap yabusa ya umukungu omungao omaye chakana yagemaika nanyora basiekire omurangu bwe video nakiora ruga iga nyomba TV ndo bwate ngakyo ku nyomba ngwari kota to kere naye ninya gukwagio mutuga ngotebi mugaka yanyure teranyu ayo ni bano tuma ko bwa kando ko ngonyo kare bunati nanda nanyora basieki bali basieki okay
Mishi, allow me. Time is really not on our side. Allow me that Ronald. Yes. Okay, Jared, can you? I want to give you 2 minutes. You give your point and wind up. We want to listen from Ronald. Entonces nanyara ko bango tenga gi nyomba ko ikatunya to ko manyana nande kero monta je nyomba egente ke tanga ni ko chinkwano chinya ko ba chingao ko o monto ko moira ni riego ko ira ni chimba ko so ko ra chindo ba chia be chingao amangana sali kire nyomba lege no nyino mo ekere amuga ka so ro ko le bitage bia yesiko omongira na ba kominya ekiagera ko mote bie ko moira ni chindo bo tata itu tegera mungina alio ko nyoro mungino butoli kumna bate bira ko no butoli ruoro no ro agua kutali ruaye igente kenene ekere tura musemeri nyasaye na ende tuege nane nali chingiranya na uba ko bago tuerese roye indimu ko mane manyete indimu yane abantu bagosengi nisiye kare kwa mie bi ego itiminisi go kare ukabwata basacha bange goso bange omanyete bisoere binga sogosoa ogosoera guti igege nteke net gato to semani ngagito konyako bato kini chinga cheito ngagito kore chinga cheito chitenene erinde nto pasa kwena no bosemi boteyo onye tura soa ese kiombe kyo kobomongira no mugaka to so comment ebintu bitaiyo kiagera mongira numugakamba maitenga ichire aseo kenyuomo gege nteke neno morali tigato sabirane chinka chitenene amangana batebani ngatumie tonya ko batugo tiganya sa chinka cheito nya ko bajigo tenena. Wow, thank you so much. So now members onye go turigereti tutageta kwa Ronald nibaga buna kuna kueresa, you can write down a question. Ronald yobe brief togenda toba umutambe mono so that tonyore room yo kuburia maswali. So bali murigereti onye kubwateri swali, you hold on. Ronald kakukora then ochema ya backstage kwa imukio koboko na kwa libaga you ask your question. So Ronald ndio then kubeka yebweke screen, then you teach us, and then from there tomanye kuira na asa maswali. But irende bali muri backstage na umugotika rabo, and then we just continue listening. Okay, mbia se privilege okay, nchibono again tongo teba abantu abange bakwani echi point echi point ntangani na ndere meja ekere umwancho acha kile gutwara uhusiano ya nje, tabia huwa inabadilika kuanzia kwa kuongea bono igo konyora sansano mukungu ochakire gukwira ni style gete echencheti kobwa the normal one bono naende nabakonyora mukungu maybe ai classite asigete ai classite kona gali ese sofa set nayo classite gali okonyora akonyagoseka agochatyo. That is also another sign ochikomoikange kwanyora igolete echati omokungu munga omokungu gete ose kwendegete ukoligereri the last chat unapata CSI. So yeah, ana chat akidelete. So that's another sign. Well, another sign egotoka ase chimashini achirichiaye emashini eria nonye sibi nonyaka mafuta nokoraki ase naro ebichara byao bitaligoika ambapo ebichara byo muntu mungao ngoikabire one kona nero ero tingonye bisori gaiga, lakini ekona nero umugako aise kobeke gechara asoke gocha isiko na bakumanya igaiga umogeni narengo unless yarenge ekireba amogeni arengo mbabegete chisoksi, lakini na babegete socks
oise kobeka emioro otige the normal smell eria chimashini echiche bakungu but oise kobeka emioro na bokonyora limuzulie socks. That's kwende yemo. Aya egento kende esainiende ya kabere neye umukungu oseba nonye kwalenge nyumba umukungu ochire korusiko yuko chake komnyoko che bafu. That is another sign kuwa there is something she's trying to hide. Sababu na unajua unaona hizi vitu zinafanyika si zile ambazo umezoea. Another thing, umukungu ekera chete siko litukwe igaro. Okay, naende amate kubwati. Abantu mbale babere experts. Bamaite umugako oyo ngo cyare ko manye kere na chenchiri ekere na chenchiri etabi. Bono gokonyora ochake ukoroke ubwanja nigete bure fani ubwanja nigete atanya gukoroki. Those also is another questionable part. So utapata wansire enchire lyogo kwebera yani elinde kukurusia akili to chaka kolengere linga yumukungu yalengi iko nyara bono chake ukubona umugaka na kibono amachinara ready nkwendo lesibi mugaka na ki ebinto maybe atanya gokorera kire kwanyore na etabia aze go change kubweria etarengo ebe netabio koiranere bobe gose tabio gokorera ubwanchani. That one also is questionable. That one is a sign kuwa apart from kuwa anaweza kuwa ameanza kukua mtu mzuri, lakini hiyo ni rare. Probability number 1 lazima ametembea nje. Okay, eyento kende esainiende neye yoko nyora are so nervous. To be nervous is a way you find yourself. You're not aujatulia, yani ni kama eyento kero kiko chandete, yani unaona huyu mtu hajatulia. Yani hata simikilia kidogo amechungulia, amekimbia. Hata simikilia ka message, hata kama ni yangu imelia message, anakimbia kuangalia yake mbio mbio, na ukikaribia anaificha ama ataki uishike. That also is a sign of danger. Haya, another thing, bolere omoseke otaliruya anyorete dereva engiya ekamugendie egari eri mbake gati kamagoro ebona magoro igagwo keriuki ari mulero ya emine tichitaeli engine yokiro mulero itagutaka omochafwe namangana yo okoma tekiro mutako enda isiko enegente kemona ki ekasigwa asinyiruko gendie gari igo bono ochire unless apart from metama, unless netama the main reason ne ekwasinye tuko gendie gari na kikia gereta gaenda isiko oneke wachire gwatakie ko gendie gari egari eri umate agendiu iyo gote engine bado te engine bado yoge tomolero bono gogochina ende gochaka kogendi ngochiure ko limie engine eri umolero naende tata eti umolero yolime gose anda ke maybe wachi como pain so ta want ine sign ya mo ekera go kwang ago chikomo kuna igo kuruta uchikomo kuna, that's another sign. Naende okay, sometimes the ladies wako na muzi zao, lakini si kila saa unapata sasa ameanza ile interest alikuanga nayo imeanza kupotea. Sasa she's no more yearning for sex. She's no more wanting you. She's no more showing you a sign of intimacy. That is a sign that she is out of you. Then you must find out ways on how to ensure that she doesn't go out. Yani wanze wochenji achenje tikabisa tali interested naye, hiyo ni danger zone.
that is a danger time. Ne patiende abantu baguchibeba ama Isaya aya ekeren korete gasiri ama Isaya aguchinchi kara, because one thing egasiengo korole, you are sweating, and when you sweat, the sweat has a chemical ya hiyo sweat hiyo amaliga, kazi ya amaliga inaoshanga macho, na ikiosha macho sababu iko na some chemical inaguza the veins za damu zenye ziko outer in the external outer lining of the eye, kuna veins ziko hapo, so hiyo chemical ikiguza hiyo vein zina dilate, zikidilate zitaanza kurelease some spots of blood lakini hiyo yani spots of blood, lakini si damu itatoka, ni damu tu inakuja tu on the top surface, yani direction itwanga vasodilatation on the top surface, so making the eye to be red. So ekewa kole sex, ekewa kolire gasiye amaiso igawo chinche kara, from their normal color to some reddish color, more red ukiwa kwa hiyo action, ukikaka like some hours inaanza kurudi normal. So pia unafaa uligereri omokunguo amaiso usomu gako amaiso, because egasieri lazima o sweat whether you like it or not, and there is a sweat you can sweat but you can't see the sweat. Sweat iko lakini wewe hujaiona, maybe ukufanya kazi sana, ukuendesha gari sana, sweat, but sweat umesweat maybe internally yani umesweat, but sweat ijakuwa mingi ya kutoka, so macho hizo veins za macho zita dilate, so zikidilate macho ita turn color, maybe too much red or some reddish, so utapata red kwa ikona hapa ndani hapa hivi, sijui nita point aje, huku kwa jicho hapa kando kuna red ukitaka vizuri angalia na afanye experiment, lazima macho ikuwe red side moja ama inaweza kuwa red side yote, depending on the amount of time you use, the amount of energy you applied. So epati yu mwebete arafu oise koligereri omukungu umoligereri hata kuwa na kuangalia juu ako na ile aibu amefanya kitu ambayo ni kinyume na ndoa, hawezi kukuangalia straightforward. You can see even the looks inabadilika. Aba kungubana bangeni uno yondate na ako change tabini. My friend, etabi lazima itakuwa tofauti. Hiyo chenye ulikuwa the way you used to do your things, now it is now changing. Okay? Another thing, you have to evaluate if she's paying attention to you. If the attention starts to deviate, there is a diversion of attention, that is a danger sign. She's no longer giving you attention. Hata huyo mwanaume hakupatii attention, that is also a sign ya huyo mtu anaenda mbio zingine nje. Angalia tena jaribu kuangalia pia kama tabia imeanza kubadilika, kuwa anafanya vitu secretly. Unapata ameanza kufanya vitu secretly. Sijui ukiangalia WhatsApp simu unapata yes, huyu mtu alichatishwa lakini no, hakuna messages, na mtu ameseviwa, hata kama ameseviwa brother, sister, cousin, lakini unapata messages were deleted. Yaani unapata ile kitu huko gym naandikanga the chats to this what are now what, unapata and messages were deleted. That's also a dangerous sign that she has some secret affairs. So you have to chunguza hiyo part. Another thing, another sign, ora gere umanye
limusu naigo bande bate limusu esinge chomwaralira nete. In any case lazima utamulalia. Yeah, maybe wanatumia style nyingine ya bend over. Lazima skin yake ingemuguza. Basi make use of your nose. Hata ukioga. Hata ukioga utumie perfume. Hiyo smell ya kuguzana bado the time mlikuwa mmeshikana hivi, hiyo smell yake iliingia kwako. So kuna some element of some smell unless you could sense the smell. So it is high time now you start knowing your natural smell of your wife, your natural smell of your husband. Because ncheuna mukana umaitengisha kwa swa nyumba higa. Mukana ni mfundisha hizi vitu. Because hata tulikuwa tunajifunza nano, tulikuwa tunajifunza something, tukajua. I know maisha whatever good I find. So nikiingia hivi the first thing siya ataniaka. So kama nime smell different, she has to tell me. Ananiambianga. Hata kama sijanini, maybe I hugged somebody. Nowadays you can hug even a lady. No problem. Maybe I hugged somebody. I have to tell her niliag mtu. Yeah? Na hata kwa mwanaume pia unaweza jua. Lakini sasa hapo ni ladies wanaweza sema. Yeah? Hata kwa mwanaume unaweza jua kama amefanya. Muangalie macho, hizo vitu common. Lakini kwa huko chini pia utajua. Sababu you look at the quantity of the sperms. The semen. Sperms inakuanga inside the semen. You can never see the sperms. So whatever you see is a fluid, the vehicle to transport the sperms. So wakati anaenda kumwaga, yeah, is afadhali umwambie a pull out, alafu look at the amount, the quantity that he has released that first round. Yeah, the first round ukitaka kujua mtoe nje, angalia, unless mmeshinda naye the whole day mmefanya. Always the first round inakwanga quantity iko mingi. Now you can even measure to a millimeter, like 2 centimeter. If you can use a test tube. If you can use a test tube, inaweza fika hapa. Unaona hii? Kutoka hapa mpaka kwa hii mstari. Test tube, ukiweka ndani ya test tube, itafika hapa. Hiyo ndio the minimum for the first round. The minimum. So if hiyo quantity ya hiyo kitu zitakuwa less, then that is also a questionable point. Question, where did you go? Yeah. Alafu always wanaume hata ni rahisi kujua energy unless hakuna stress. Now pia stress nayo usichanganye stress na mambo ingine. Juu mwanaume hiyo kazi inaendanga na kichwa. Sober mind. So kukiwa na stress, hiyo kazi haitafanyika vizuri. But it doesn't mean that the quantity of the semen is going to reduce. Hata kama atafanikiwa kufanya, the quantity of semen will never change kama hajafanya. So I think most of the people have exhausted the points, na nimeongea the major ones. Yeah, the major ones, unless tena nikumbuke zingine. So you can bring unaweza waleta watu kwa stage, please. Okay. Want to bring people here on the screen. Kwa dakika 10 ziko mbele hivi 13, and then we honest man ngwere sati. Then Okay. I was talking to honest man. Okay, if you have a question, please. Okay. He's here. Daktari kwa nevuya sana.
Natete kote ya bana ba minto ba manyegenteke no na ba muraba mintana bako bear witness. Egenteke tanga ni wakwana igoro ya maiso amaisandi narabwika in actually but egento geko gera abantu abatu atwara ubusoko tutari korigereria abantu after tu akore ko ruororo amaisandi ko norare week actually that's the only reason akonyorare week ina regenteke tanga ni egento ya kabiri ngwakwana the quantity na akamba kachinko. Actually, the first draw, equivalent to the first in any round, the quantity ya every and the same. Even the late watu meka kore kwende ntangani, ikumwaga ina nini ya kwanza, teriko tumeka late ya kabere. Maybe the first drop na take even 5 minutes, you know? Depending na ki ikwende ya umechaza aje. Na ande na kyobwatera ngengani. Because umerekero bwatera ngo yokunywa match na bokunywa match chaki. But kwa nyura mara na bokunywa class. Bone class ya kabiri ndio konyora wano umemwaga first round ambao ulikuwa na ile appetite umetumia muda kidogo. Bone ya kabiri already wana appetite ya pungu ile. You take more. Bona match alikuwa ngora. Tulikuwa sipana. Warale. Bona bantu abano bakwenda beba. Incheri kimbaka lili nimechaza. My friend nimetoka huko na nikuje hapa. Mpaka lile tangani kwa na akaile 10 minutes mpaka ngire 15 minutes nitaka huko juu mpaka na ntara akore gento kile tangani ntara mwake kwende tangani you can easily know that thing ngwakwa na about ngwakwa na igoro ya indokera gwakwa actually yanya kwinyora ndo muntu nitiganya gocha ebina byure nare gukwana amaisa ito tali akobalira abantu bari tubwata amaisa amabalira but the only thing is that amaisa ita akoba week amaisa ita akoba weakness na kike ko koraki toko sai kubaligereri no to ndi se nkende amaisa ita akoba week korali tu atumeka I'm just using force kwarade amaisa ita akoba week what liko nyora time liyo kuligereri bono mono ondigereri bono konyora na asokire na mishimisho ante minto mishimisi umuntu gera kwa kende kile tanga no soko nyora utumeke chida ka 10 ochire of course on time bano kwa na achire siko kali na akuli na achire bona kile tanga ni kwanyo okanye 10 minutes so kenyora kiaire 15 minutes to kuma yana kimuntu rera atere u kutabo beke godie mapema iko bona byo yakwa ne quantity and also again taking into kemwaga imena take even 15 minutes mbako maana kile ro route drop getensi nini Diriko babuna kimbia kawaida lilimbu aterango. Kwarali. Mukwere no mito bya kwa mpaka na nyure konya chi point chinde. Good. Aya, Mishi, do you have a question? Niko na question. Yani, awasa honde ibuna tochake kupima chi spams. Umatenga yara umeneza. No. Tadi ogo chiko motavia pime please. Tadi ogo pime. Aiye kama unaolega. Naye bwatera ngeli. Nimemwaga hapo ndani. You are able kumayana kike mpeke wanyoke mwaga. Aya honest man, njeke ndonari kumupoli nika. Hakuna vile tutaweza anza kupima maspams. Ekuno do jaka kuvangira na hiyo. Omuntu nabako bwana nugo sex. Ju egento kere unage gocha agukorera mali. Kwanza nonekera unakora tikaturara. Kile tu abere naye mezi yango tebi ayo mwese kenko igura na kiyo mumro bono ikirenga cyako koraki ago cyake gasi yo koririsi ebintu byaye nande you are able kumana kiyo release for this wrong nanye na ndisipo naboko una cyagire koririsi but tinda iranga kieli ntambe ryo gukora ibintu bibya ngo akonyora rina akora iga na akora na akira watu era mata wazo ona matari na make amakago chiacha lakini wona digana rabweri Ronald ati wotabna ati elisoga igali kubalira abatuntu bwa sex eyes chibalirete bono unakiora chakomanya kero nande elisoria ne bado sikona ile sex ya okay balirete ni maisha kawaida lakini there is obvious kama macho uko red, hiyo ni kawaida. Kuna part yenye si red. Sitakuwa red. Ronald, moteja maisa yake that akoba week. Amaisa akoba week. Itakuwa week. Exactly. Anitanya kota okuje nitanya okomuke nisoko chigorandi keri kuche kona gali. Complete amaisa akoba week. Akoba week. Egento kende neva.
omokungu ebe nkwenda gwesibia ebe nkwenda gwoti omorero gwabeke chiko ise kwatenene chike bense awe gwakeribere gochigoro mwanaume akiingia pale atasikia the environment is different. The environment nko igoro no bokuma boli bo chinchimete yani bokuma boli ekeni ukatumia huko ukafanya ile kazi ukarudi nima tena kingise guko bwata segete within chitaika ibere isato gwakoriki gwaganiri bati keli kwagenda ingise gukuna to konyora kwaganiri mapema kwarorire kubona easily na bonko manya ikinere point ndona nyete gukwa na kubwatire buya but ninjiko kuna asali akamokutura turagani kwarorire yani imagine fruit njiro mogo so kyavdo monta erege kero mukubwa kole aye Ronald ekero goteba abasubati ngotwara tore kero kwa tariru no muntu munga amachari tari gochiachari amarito ari amaya abono nonye ninu amacha gochiacha nari akonyororoka buna amakamazi ali abwate mareri pero bwate kubeli kamasi rubiko minyoka mbiri gocha biri yabuta igo bono nonye ninu abafacha imubwate saini njiro tukumanyira turiko nande nonye nekero tukwenda gali egasieri okonyora okokora mapema lakini ontorerete tutaite korwo ingyo tataite korwo ono seti just a minute okay, there are people here, if they have questions, just a minute, I want them to ask. Sylvia, nobody is what? Okay. Anita, do you have a question? I see Anita from the background. Anita, do you have a question? Anita, where is Anita? Anita is gone, eh? Naongo iwete. Nje Ronald. Ukona swali? Ronald. Kinali ukuboli naki abasacha. Nakyo kokorumani onaki gwakwanire igoro ya basubati unatia gochati kagoseka. No naye ngochati ore kogoseka lakini ugo delete. Baka nakubina kyo musacha ore tari koragera. Rero naki obokimana kona terete slice ya yamo nero bwata bakalire. Intu twakorire bakatwesabire baadaye nugo chati ore na go delete. Na inde nanekera tokwenda bulire tuliko nchaka buna konyo gonchaka okonyora ntorere tonda seti na kinenge yogokora aso okonga kishera na kino nonde ga inakwana ina saini aye nane ndukere mishineke omaite buna teiga bunoleiga mbaro bago tena narage no bukuma nenyama ngiche mwago ngesukuma nkorana lakini andachi kusaidia obu ansuboli korumoni kwararira iko bono egendo gego changira mwate buna ki abantu keko geranko enda isiko na sengenjo tari ko attention gusina achina anyoro umuntu uri nko ngare gento bya kwararira iko bono kerengo cha nyomba kakatinde nane nchanganye ne kabichi yago bona kyo konyoro umukungu go cha nyomba tutedi ko changanye na kabichi eliki wante na umutu ugo gwati because otete bono litukelio enyame yage digest elikwali ekolegazi Order, please. Wana kinawata kikonya kwarage ne kabichi anne nyama ngiche nyomba ekotete tibona onkungo kunene kabichi yane batinja ekora simisa boko sakonga turi konga buna liri konyokonga okirete inkoleki tigo mix rendo Yesu kumeye nke igase ngenji ya ye ebetereti orale turi ko así es con nanero, lakini bono tingo te vas a kungwa.
Ronald ege chale kyogo soi afadhali omeno igwe spams ya unoyo maite test yae yo te hote oso kiara omwana ngonyara order please. Tali mwana ngonyara Order please. Tali mwana ngonyara ogo pima Yani gata wara yae no igo enajibu ri swali ria getio mbogi atebete nga kwenda ngesi yani ngikamo no Ogoli mo. Misi. Baroro tingo nyara komena. Lakini bono ngo kune buyaiga amaberera konyo kwabwara amabera ngo soki ure fagina viruti rietali ya nomo. Okonyo rabona libere lyo mu murori yabeke bintu byaye ngoro bakali kwa bangusa baka gwate no somuliro igo kuna kurunso dry. Bona lina kuna okonyo rafagina viruti ri akira nene likwende lyo mu murori musuri ya spam syo mu murori. Bona lina so ye kiara kya no rona dia kwana. Njira bakonyo baje bekire kana agetiokera kino tama usina agetiokera. Epo kumanya Tiokensu. Keko tiokensu. Keko tiokensu chinsecho. Aye honest. Amachali ago stoka. Aye honest man. Diri wangu na nimbwata amachali ago soka. Nesibeti. That's mama chinara ago soka. Takunya konsa ye biara no mwana ngonyoro ko pima kune chimi amacha yako soka ngese na rago tuko soka ne kwerendeli. You don't have orango yelioko release yours emerekero ko release your nini vagina viruti ikobono no target bono kuyanda ile kwaire waikire kwarere but yes nge bono konyoro wakuni rukurwesi wakuni bono gwachira ningo kuna it will take time umayo koraki release your no nyenite no mari kwa tobongo nayo kotena kibono kirenteterik moyo order mishi relax abasmati togo kuna nainu togo bakuna asanaro kwa kunu no muswati oliko ari ngomoke okwagi bako kwarura okorusia kangozi okunuga kwanya gosiko gochumaga ingyo konyoro gosigera igona bongo manyana kyo motoyo bono ine sainiende omaete tiganda kwana iga ntorgo pingana na ya oyora hitiale oyorongiale ngosema nitore kwana chiponchi chiriche omaete na inchi kwana chimaete umuntu naro totegerete okonyeka for what we are talking about. Let me respond to some benefit kurwo. Just a minute. Kanda respond na abantu bara bagote abatete gosoa but I can't see them. Njito kobera backbench onye kore active. Unamwona mwenye nsubati kamera yake iko off. You can bear witness. You can see she's off. Yeah, so you can't protest as you comment and you are off. Please, what you do, just make your camera, make your audio, and let you in. Yes, just make your camera active and I let you in immediately. Nara okurukosene, I think somebody watanga atageta kosoa, lakini studio is not full. We are not yet 10. You see, so just come. Make sure your camera is on. Make sure your audio is on. Aya, mishi kora. Karate mishi. Nara umunukoro ma ara abodiswa. Anita kwan. Mishi relax. Nara umunukoro ma. Inje tigana aboli motaraenda komboli riri swali elimorangira nili igabwe spams no mwangwami no ngwame tendete mungwamuli mwata batopiro ngakitoko matomanyereni abukupima spams yomonye umuntu oyo nakabiri Okay. Tiamwire ne Ronald. Ukupima ngesi no manto mwako ekera abeire tiyari na kiakoria tiangana. Neva ekero kwenda no ne babu nkumanyore na lero igendegere ngiakoro lakini ekwerende yo konyora nere enke tirikoba nyingi lakini onye okorete isiko
okonyora nakare agasinini nandi kare kenge kangama miribu na mishimishi ateba ngabwati kara okonyora gakaugete ne ngarigota muna ikororo kagota muna nandi gento kendo okonyora akagota kitamba achiga okonyona ora swetiri nonyen 20-30 minutes yau tali rahisi Mwete mabo uli swali Elizabeth. Yani ewatete naldinga umuntu nabo kumanya wetera spams nabo gupima iswali lyana neri ngakingo pima spams yejini mali negasi yale ngomurusi ororo nandinga ingura tigamwira ni Ronald gabo ono ige narogote Elizabeth turo chibono konyola na achiri na nyolire nyamuita muinoga nyamuito no twabera nere na mnyokire chigori 3 aibie kano maete nyomba akaiga erikikire tuli nere twajia ndaire twikire bonongo swa tuli tuchakwa ku mupira twasoire githigi ekwere nderi entangani around eri entangani eriki agotumeka 5 minutes okore round entangani but ya senge konyola bonera ngo yana nanye kore kurusika no enacha nyomba no kuitsaneki tindiko tumeka 5 minutes yeti I need more hours, more minutes. Inkoreki manya go round entangani. Ne round entangani. Dirinde nomo. Tachi tisiko. Nkonye irande time. Nanye beke anko go irande time. Kokore kwerende. Okwa. Yeah. But because konyo na akore kurusiko, no na take 10 minutes ngoko mochera. A dot. Nege ndeke dot okonyora sana. I'm sorry for this, but let me mention that at the moment kwa drop ekwerende ekyo because na ko bagasini ni sana nando okonyora gantake kare week most of okonyora nando musacha okorere yatire gochaka gakabere nando ochakire korete towel because angese ngento ilikuwa week tako tikwerende yons ingige tikira reni because already konyona akore erango yani kurusiko kwanyona na rete towel na correct. I want to make it dry. Wow. Accept me with that. Kwa point ya moneva mutarabolia maswali point ya moneva somo sacha kumanya mukungu na nakolete pono limenya mmejiandaa chuma ya doshi ni doshi bado, lakini sasa ukianza kuingia chuma ya doshi inabadilika na kuwa copper wire, yani inalala. Yeah? Exactly. Hii chuma kama yani the first time tinda akora kindi gyozi na musaje utaraenda so mukungu onde bwezi yani iseko so amali unaigaka alafu ya chuma eli yarara inaisha nguvu na yani unashinda kameamuka lakini kanakaa ni kama kana bend anasukuma kana bend hapo mwanamke alitembea nje. Now, not all men are like that. Okay. Not all men are like that. But in most cases, ukiingia too heavy, environment inabadilika, chuma ya doshi inaacha kuwa chuma, inakuwa togo change nonkia ime, toliko change likia ime. You see? Isiko. Ekia nisiko bonogo change. Hii kitu ilikuwa imetembea in a different environment. Okay. Rona ndio muntu nara emonye nsubatie network yako no kubutoka. Yani ngana nera ikomusamba kulikuwa. Motevi hata ifriend, motevi alike tomo sababu anatusikiza. Network yake inakata sana. Sasa alikuwa anataka kuna swali alikuwa anataka aulize hapa but network yako minyo kabobe. Okay. Anita, you had a question. I don't know. Elizabeth, are you answered? Obe, naringa kuboli nandi. Awisa maita more that's fine by the way. Anyo mondo ko teli serious biri baliri. Umete bono kero kata bana ati na ba mabaliri na ba maisa yara be week. Kwani karamu ansire ko mo kara mangana yo no maka wa romantic. Okay. Okay, just before you respond to her, I want to respond to some people here. This is TV. Ekeroko tatevinga abantu mbati point utagetobe kuodio yoka ngatora rekane sura. I won't do it here, please. This is TV and we have to see your face.
Yes. So ekaro denga obwate point ngota tobe kula ifunga tororekana, my friend, it's not here. This is TV and we have to see your face. That's the rule. Yeah, no matter how you protest, I won't allow you if your camera is off. Please. That is it. Naende to obesa gocha kwala obira camera please, because I won't do that. That's unfair. Yani unatuona sura zetu lakini wewe hutaki tuone zetu. I won't do that. Okay. Elizabeth, okay, Elizabeth korati asenge network ye manye nsubatiere week tigamo eri bagabo riswali arwe comment then from there we proceed. Yes. Okay. Emonyo na itoganyite. Wairire ma. Wairire buya. Hello, wairire. Nje nari gukwana na iguru mutataro uyu. Nari goteba naki abasacha ekero umanyete ugweta nekefumbi nyumba mbare bagweta nekefumbi nyumba nari umukungu atamuburia kera maite ngana bwata kamukungu ono gagweta nekefumbi ngekera naryo tamuburi nganga yakuru igo amaite asarasarire tina ryatache no kero kumwarare mutengu mugaka untuka gukia usabande bitinde si nega gosibe kongo endo siba bike gumnya gocha ngabona kolese tinga atinde tinga naryo tamuntu na iribo no isika kugari ita igutete hapa network ya nere mbe gake Endelea, tunakupata, just proceed. Endelea. Mungu wewe. Sauti yako iko sawa. Hello. Tunakupata? Hello. Yeah. Tunakupata, tukuigwete monyo. Bwana. Hello. Kai, tukuigwete gendera aye. Unaza type. Network ya mwangere maybe a type. Aya. Okay, Elizabeth iri swari ndire kwaburi. Ngori ori correspond to Elizabeth before ntarareta staga ali aburi swari. Elizabeth. Who was responding to swali kikwaburi ayo bano gwakwana. Nkikwaburi. Enata bana ki. Abori ore amaiso. Yes. Amaiso ne lazima itabadilika kala. Either ama ikue soft. Yeah? Kwa soft itaanza kucheza no baby nyumba. Okay. No. Completely konyo gwarure gali amaisa arara automatically. Are natural nabangeli musu. Unabona ndia teba. Amaisa arara automatically. Ayegenda limu aruri no baby ogo bono. To gostali isiko kwagenda. Limu aruri no baby ogo. Ayo teme go amaisa ali akoba week. Actually totally week. Kwarali no to ndigo se kwenda isiko. Kwarali nyomba ga akoba week. Nende mungu kwenda bano mondara kugundia chikana na kitu. Yeah. Honest. Irole. Honest. Yeah. Amuya. Tiga tu kwana oyo moyo mona itoko igwana. Elizabeth iko goli ale. Mishia kwane alafu endele kupo. Oyo nde Elizabeth mbu yabuli. Ama iso atikero kwa rule kama acho inalegea hakuna. Kero tu na koroligereiri majango lazima inalegea. Juna kupenda na romantic lazima tumeromance. Umenishika kwenye macho yangu inafaa kulegea. Wacha kutuambia tu nje macho inalegea. Ronald, let me help you. Again, tongira abantu batari ku understand. Tigansome comment ira before I respond. Ronald yapo kwa macho nayo sikubaliani juu some of us macho yetu ni red hapo kwa corners. Let me tell you, again tongira batari understand. One, nabakonyora umusacho omaiso tana kubalire kerari nyumba, but today yogira amaiso abalire. That tells you something. So, another thing, relax in the explain. Abantu bari batanga nga maybe konyora amaiso ayere na babalire tego lioka. We are not saying nga again to keri obwat, it's just a unique thing you studied that particular day. Yes. Maiso tana kubalira ogira amaiso abalire. That tells you something.
Yeah. Lakini tienda gote igenteke. Anita karatiga. Ochire nyomba tana gukasirika okonyora tanya gochana imisurinde nyomba batirero ochira agotioka sabuni geisha tana kuyaka geisha. That tells you something. So I think a misunderstanding here. People are not getting these points clearly. Bamanya correspond to the comments or questions. And they are trying to defend their points. Okay, Anita was talking. Anita. Talia vago depend. Talia vago jarbu. Gekweru monto na bako nyarubu ate stress. Wachire nyombo amaiso achenjeti. Oroje. Igo maiso tanya kogera umanya muna ebinto mbubebire. Egento gekoro kimna mbubebire. Ndiro omonto agocha nyomba gose onye kako okonyora gocha kuavoid. Tabwati ile near relationship yenye ilikuwa mara ya kwanza. Okonyona ochakire kuavoid pole. Onyere ebinto byaye anyoka kubolira nkaichi sogisi echichire. Okonyatha yokuboli agochibeka na kogenda. Yani bintu mbirorora guchaka gukora biri atanya gukora. Abuna bokumaya n'umugakoyo rero yatagite waye ngao. Anita. Ronald. Okay. Anita, I agree nga maybe eyes tell a lot, especially when Ronald Diagoteva. You see, to anyoma na for the last 5 years na goja kimbwa that kind of stress le ronga iacha kuruera ilitoka wapi? Ekendo kende gya kabere lona kakasungura kwa baboli buya sana injeri nina lete kone negasi kusinanya ole gasi nyingi kose kende kya mbere gasi ebintu mbiro nyete go share kwa ngakere sina wote na kole gasi kwa nyora linde nchira goche tukonya kugamba nago tebye shide iyo baralire but ya senge ndibona kwa nyone tere sinya muita muina kingo ikanyomba maisa aliyo ko ndikereri nkota emuntu bona amanya bona maisa ali atwara that shyness yo kwere ndo bwoba bodi Correct. Aba weak. Actually, that's the point. Correct. Nane onye gota etomanye musacho obiyabon. Niria soire murumega nene question lakini asovia. Rero ngaikolenge. Orore he will pause for 1 minute ndia makuiraneri. Kusege ntukende yakabere ayiko na akiri kurwegazi. Immediately basubati mbaroro okonyora immediately kenaru kurwegasi okonyora lina igore osino muranguga ochire na kibaba baba naom ako kurangira baba naom oko kukarikisha bidibuya kwarari lakini bona okonyora litukeli tinte tinono kumbwa tombwate kwarari nagi lakini no cyo ko biefu bobe ko soko ko soje go pretend tyo ko tiga ku bwata igora kini monto koro Lydian Queen aswe tiga because ngumanyale Taya talikorolekana Lydian Queen aswe Diamo tebi umondo mindira ro kwa negere amaru injebuna ande inja use like even go twara that one in Kenya so kereng na agakorire igo nabongo nyomba kinkorete ngote manali ebintu byane kingote nyomba nakora kinarara so ka kuigwa harufu eltintinde tipira kina igweta harufu yamaru umanya automatically umondo nara so nge period na twara time na again tikwerende ninja ko mutulingo muchakira chikora siasa nane ma morning road but mapema agaiga ntwegere tumupira mapema because ya na tegete maru unasya an excuse ngakora nkarara na igweri miswara na bache ko kuna chiza gete na monjo kera bano marasona oy uri musuli ya maru korali bona tena onya kusumbua but bona senge bona nena achire chinguru bona kali kama morning glory na muchakororo korali nachi kumita tension yeri yebirengere birimba kabyama byari kwikama bisa mocha igate korengere but na bibune tension na nyebunire sana niyo listen, we are 30 minutes late. We are 30 minutes late on the show. So I don't know what we're gonna do. Ne show wana lia bwatire. Osiemo my brother karibu sana. Osiema akale kuoma nanga bamura. Konya na bamangana ale manta manyetiga. Osiemo welcome home.
Karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Haya. Haya, emonyo nande yachire. Tigande testagali ga ndocho etana ne nyumba ya ni wetire. Ayage astagali nero sire ngayanda oyo. Ayerona. Oyo. Kitinda hasira no onde. Okay. Elizabeth, just a minute. Stagali is asking a question. Eneti ya enembe. That's why abantu mbara eneti wakiyabe kuna kusumbua wauliza watoke. Iga kiri ntonjenare ngekora mentera eso musacha ono uri nanarire wito enkuyonere ekera sokire sikachire togosome katiba na gukumanya isa ukorora se buno uri osoane iki yarare ikintu kindi nari go disagree ati na Ronald seli yoko bende ba kuminyoka gwisi ntuga kibono tugocha gutubika ni abakungu ntubwate discharge cheito nini naboko usinkoro ngande bafunye sibirende manye gocha dende tuchonta ina nagutyo keiroro siri bantu mbali batanjityo buchafu twenda twasibi saigine pindi kwenya kuburugera mau forest abekoliga murayo kabone go bidding isibise ngenjo nenje tinko nyetuka sebi koli bia nenje maite nkintugerete mau forest ini ngende Rona azira Kwani mutira ngubate sababu ngubate kaibo aesaga rukorora gwatemire kugenda isiko no mugaka enchero gukwana na kororere. That's why somebody babwate experience bate yabantu bali bakungaina abantu atokumanya neki batumeke chikwere neki lemon Banjuti na bongo barudi nyumba igana bade oko barudi na bongo barudi ekero kuja kongesu buma kero konje ko tengolire kuota tutagidi na bongo barudi singe nalire suguma neta batinda nyora mungao guchu kwani katiba na kubuli katibu roje ndero to yeroje wikambe rudi singe tuli kongisa nigire ranyure ngoli gata teta batsukali enga kientame na bigo video mwana bobali mbe rudi wanyago tema tingo moja nande no mbona bara ikomi kitate se yo kwa bika kwani na madeni uru na ba bataike maene wana tugo kono yuko igome gigente ikini ndu twaye ka omuntu ka go sabatara kugura uri okura nero mubata kira akigura kinyo muntu go sala mwaye gitaera ngende message chino umuntu arigerera message ngose buna bono musacha ngo itari itaisi kenyu na moda utekera kuri kachi message ugo sari kwanzi ngento ke kongo marembe igango boete njiriri kwari ikako sari mete na rada ngikuona kanyo ngo musacha kwari kuyetiga njibona ngo mutise ngenjo wete sari andi singenjoro musacha muliri agenda kulina utari gonte kanyo ndiri kwengo mare mukwari ko mare tu mulire nyomba kaiganjo no mete ngo boete umuntu gokari bitu secret yango boete tuikine nyomba yerinju nande go sare ni mandi kindi gokora naki asante wali amario gaya itamaroro haya tegarara tiga okay Sami karibu haya Sami karibu ndoko igwete karibu okay Sami your audio yaone bwato muchana kidogo okay Sami network yake kuna shida kidogo tikandete emonyo hizi emonyo are you now okay emonyo eko nchanda bobera kintu kangwana bwangu bwangu wana bone nande tarabicho nari gotebana kia abasacha bari banyomete onye goika mugenderane esabu mugenderane enchera eyemo mpaka yani muchake esabari amo totige oyonde enchera ekagora omusubati atararwa omanyete abugwati mbarora abasacha bosa kabisa bagotibi muna engoko naende bagoro batigere omokungu enyege omokungu naigota gogocha kobangusa egento ekiraire rende gochiari tigokibangusa baitu bake ngecheke bo tarakure tararwa
era goitera mwaga era gwirutire gutio bari nebuni amasata bari igo igo musata orega gwata omokungu na akachira ondi 10 bako omokungu oyarue nera aru munaru amanya gwisaneka nera mobora nga basubati bari ko basubati boni ngurubari to wanga na gochumurega bungu bwati ntiro genda Emonyo. ogo sisi paka ngebunga wasisitiri Emonyo. Yana wuli ni bo bwanzu mwego Emonyo. Na wuli so. Igo motegera ta mangana ai. Nado. Dona dibori. Bona nguboli Emonyo. Ogwisandika kwao nekiraho ndiko bachi nyinge gose naki. No, tigangu mo muhera nerigabu. Okay. Omokungu ntete omokungu iraneri. Ogwisandika kwao nekiraho ndi the number of rounds gose inki. Nimbwatari ichipo. Omuntu nabakwendera undi yuye magwisaniki. Omuntu nabakwendera 14 nandarusa. Ekubwati ngoko arenda limo ngakiagenda. Narora maine bino yateba. I'm sorry to say this nandi sabantu. Omuntu narara tayama akimo chimobeke pati yan. Okay, ngenda nere date. Ani kingo manyanga liago kuandana liago ekorera niere bono timo kuchiko chake game eyo bono okonyora kumba ali ngetayala kukorera asieyo yani aso ina lirioka mo chake tegasi akore to konyora okora lira ro step na mishiate oyo bono ani round 14 ngo wizeni kya iko bono igendo kire kabuniki muntu nakwendera undi yemo lakini round wa ebwate chinguru akwenda kuti chakukora site lakini umuntu ndi bano manya ukorara mpaka mambise ukorara paka buki nani ko kunonya lyagosoka umuntu ndi manya gocha gukuniga osoka kwanya rusundukire kwe boli ngi kyamo ba wakali ndi kuta pengine ne ra ndangani ya kabiri baba ya kali chinguru metendora litera ndangani abangi bawo tingumanya lakini abange ndangani gosa kwenda chiete chinge kubwa bunara ndi yakabiri wata pengine ndi sinje ndangani yayerera gatumganye yakabiri bono ndo nonya gwitanirie ndangani munachita oyu nakwira 40 uno muntu okoros Elizabeth umuntu ora gabu kubekera chikire somuntu yes Tianda go mweze mbali ba hani kuitera ato no nime umuire kare yes ujibona nere laki aye monyo na kungubere nyombe ya mai hose kili go sedi anywara ode topic ya koli Ronald na Emonyo aye kole conductor yegari eye ninche bona ncheriki ninche ndapiria konye naikeire gose naikeire stage ya yotaraika intyo tambwatira mbwata ndena no toikerara toikere mashauri twese tigante guikera njera honest man kwa mutigire nyumba ndende to kumanyanga oikire na gusahika plan kina ngwa bangitengo ikali kwanya oroikire goika na ndoro siri guchia murete bona gabu ndiko motiga ike ngiora atikira umuntu bandagire kere iguru nandu siko mukonya yes nani ngoliani mishimishi ngoliani mishimishi relax turaiwana we are 40 minutes late mishimishi bweko kobori why we close the show until tomorrow please mishimishi ngoli swali nse ngobori ande Ronald aliaso wata kuna ogo soyumu subati oekiara kwa manyana umuntu yona high school na inje kerongo gokuna nanyora okunya kwisiko guchimaega bono oroche ningo tigo yonde njara
nori okunie kiara gose nori ogokunwonya gosiko gochimaega inche bono egento ndakore inki ogonchakera gontesteria ekiara naende nkwana gontesteria kiara inche bono aye kogochaka igo nkomanya igo naye ebinto mbire ogocha gwakora na inche ngochang'ire egento kiane isiko geburashiwe giakwa omuswaki mpaka amaino arabese inki naende ngocha konya gocha ase omonto ogochi komokuna iga osuka maega togosuka maega nonye kwarenge isiko anchirana naki nindosete rero nindwarete gose nondebi naki ninyigwete bobe iga togokuna iga riko gosuka maega doubt afadhali otosoe toende ng'ora onya kong'akera estory omaete ntoche togende seino ntoche naki oroche yanga ki tokogorera mama egetenge kwanyora amang'ana aria oimokeire ime akoimokera ime tari no ong'aganani buna etwani iga ekomenya omosu buna agoika igoro okoereire amato ochire inche yaye tibaeti amang'ana ayio yogotwerwa amate. Tungura kore show nande tobigete beri kuri Oyu kwao batari kunyara ka kesi eng'encho bono mwatutigira ng'inyi. Okay, guys. batari kunyara mochando ng'ai ogochioru tanyara rero onye rero notamogoki tanyara naende weekend ngikera apa. Okay. Ronald genda okora utafiti yago ochochi na majibu na igwa toretera rero. Suggest omojadoro ye group gwake ruchikura kogwete kebiro basi nyorete mambi Nje uyu no natebire kaki koti mishi pamoja tole aye naye wana kaki emonyo tebe kinde ikendere mani koraiga Elizabeth inge koendera mambi gocha gocha next month. There is no problem. Elizabeth ande monyo omojadoro oyu yore isi group wake ruchikura ndubate WhatsApp group ko wake ruchikura ko weta muno yo ati ruchikura bas we will proceed with it anyway tigante abega dear viewers I'm very sure abantu mbare gepinde gia konyere especially from chi comment tafadhali to support egepinde kabuna kere ka bundles we use a lot of bundles because intranya ore wifi as we said abantu mbare bagenda to contribute for the wifi. So if you want to support us tonyo ore wifi are very strong, please support us with the number ya SMS ya enambe yiwe erabwiyo ya mpesa number 0700169444 0700169444 tutikati 18,000 balimu atomire. God bless you nanyora 500 from one of us okurukwa let me see just a minute. Wanyora 500 you mean like wifi yoko kwanera from Joyce Rabiki if the okay, thank you so much. Thank you so much. If you are able to send us something, please do that via that M-Pesa 07 enamba no era screen. If you want to look at it, enamba no era screen yabo. Onye gotaketa kwa WhatsApp group yetu buna bano ndojo siema kali ko protest yanga gakimenta mo gukora osiema what you do enamba yiwe text inbox me that number go cha sena inbox me go cha sena mbeyo save namba yira kwa screen inbox me then nitapata namba yako ni kuongeza please tafadhali ndio mwenye utaita kutujoin so you can send us nabo tutomera 200 nabo tutomera 500 1000 2000 una mano last week abantu bari ba sponsor show. God bless you weekend turanyora sponsor ya show so we are really trying very hard na ndipo yongo kwa tore studio equipments tafadhali onye ko position yoko to support na show yako gokiri we really appreciate your support and God bless you. Moko nyantiranko ra ngori go tosabira Ronald. Who will pray for us? Oyo Elizabeth oyo legatia oyo lenseane. Elizabeth. Omorigeraneti oyo. Aya, tiato sabira bono. Abali abageni esho togotwara every day 9 p.m. to 11 p.m. Monday, Tuesday, Friday, Saturday na Sunday tunapumzika, but then we are trying hard. By the way, we are trying very hard tuchage show ya mugaso hizo tutaingia in a few either from next week we'll be doing daytime shows asibali batari konyara botuko. Okay, so anyway we will pray for us. Ngoyo mwata Elizabeth tuombe. Nje mwata yote na bamusaba rugendenzi
Okay, tusabe bano tukanze. Moche ndatinye saini mwana mukomocha twachira sura sibiri twali wakiri taliago twagotogiri twagera ring'embia mana ndimbia mana simuncho burendi wao waturendire kurasi mambi waturanirira omwana nyasaye watekira sibiri biga turoneka twengese omuchadaro nyasaye waturendire watukanyire abandi twifunzire kurororo abandi twamanyire ebintu tutamanyete bono kuranchi turindi tukonye konyesho inare kubagie kugenderera omutininirio itu nyasaye n'abana group bonsi banye nabo batarajoin bonsi ore omubango tobwate nyasaye nibokogora oibokogora chi instrument chiri tutakiri nyasaye tukonye tunyorere chibesa twigorere ebisieri bari batabwati okonyora nyasaye kuranchi banyorere chigasi banyore togokora ebinto ebio Riga twikera abantu abange nyasaye gwetera esebinde bono ekero togochigososi botuko nyasaye turinde tokonye turwanirire twachitera chingiya chindoto chingiya ebirengererio ebiya abo baboki nyasaye baenderesi chigasi abo bataraenderesi chigasi twensi obwamo twitigire ase twasabire turinde tokonye turwanirire otogitere na amani ngabo nyasaye abo bagosafiri kabamo nabarabwo abo barabagere ase enyomba ase nyagitari babetokisi ndani yabo yabo bisi omwana Daudi bakonya bachiri buna abamwao bari n'emichano aho baikang'o baremi bono tokonye twensi ase obwamo turwanirire naende goika rituko ria amambia ekero taraumerane tobake erita riabo togotokire ng'ambia mono bari noboritando nsi nyasaye korancha bogosweri erita riabo ribaku erita riabo rimuke rigoro koamana tokonye nyasaye bari bataramanya erita riabo banyare koba bakorimanya obagakwa otaigo rimuke rigoro ase ense na bionsi gwetera ase erita ria Yesu omoto nasabire na kwegena. Amen. Amen. So, okay. Goodbye, 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 guys. Goodbye, 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 goodbye. Tiga ng'ake mbuya mono ase eng'encho kwabera mono intwe gochakera chiaragete chinsa isato chia bono botuko osima have received your text nko commenta ase group in a short while, don't worry. Bari mwatojoinia kurwa saa 3 mpaka ebire biga nyasaye tiga baseseni bari mwachagete show yiga bari mwabere chipila cheto asogoto support ya senjera data bundles bari mugwakanira software n'ebinto binde nyasaye tiga baseseni nonya naye nabo gwakanira software goso tutomere data bundles, we really appreciate so much. TV yiga tutagete kugera beyond YouTube, TV tutagete kugera beyond YouTube kero monta yanyore nandi tupangete kugura chimashini chinkong bono nabo goto support onya koro mogeni onye nyasaye wanchiro no bwati chibes chingiya gora to support, we really appreciate. Nabo goto support via mpesa enambe yere nsabu ere 070016 mpesa name Rogers Gichana Samuel Gichana, mpesa name ni Rogers Mosoti Gichana, that is the mpesa name. You can support us, please. We need your support. Oto achiri bukomi, oto 20,000. I thank you so much. Abantu bari batwere chibesa. Kuna mtu alituma 30,000. I'm going to announce them here shortly in the next show. So people have really supported us in this show. We have so far raised 68,000. Tuwenta kuris 380,000. Asense moye biombo. Asense moye wifi ya. Tuwenta kuris 23,000. A good internet over 10 Mbps. So so far tutikali 18,000. So onye goko nyara go to support in any way chiri busano 10,000 15,000, we really appreciate because ye show ye na njango nkonyere na aje nko konyere go some ebintu binde bibere bitatu kuraiga se studio. Samuel Gichana elieta lia SMS Rogers, elieta lia mpesa Rogers Mosoti Gichana, na elieta lia mpesa enamba ya mpesa gere 07 00 16 94 44. Yeah, Felicitas Yomari, that is the name. Thank you so much for posting it. Roger Sigichana Mosodi, that's my M-Pesa name. Abel Osoro, add me to M-Pesa. Add me to M-Pesa. I don't know what you mean. Okay, but I'm sure unamaanisha niongeze kwa group. Okay, onye gotete komentua se grupu enambe yira wese screen yeyo nero ko inbox via WhatsApp ekera kwa inbox ri nyore enamba yawe yesimi so that
unango kura kurega sesho nkomente enamba yesimira abo nero ko inbox via WhatsApp so that inyore namba yao nkomenta se WhatsApp amashabiki elita manyimu SP babo siemo ba lero timu comment you win. By the way, timu comment lero you won the show. You have kept the show burning. Samuel Gichana, Felicitas Omaria, Beliosora, I see you. Mata Bonareri, Ninkoroche, Lily Queen, I see you. CMO, Jeff and Jelly Prince, Felicitas Omari, Getty Gajuera na comment, Rosi. Hey, God bless you guys. God bless you so much. Maureen Kerubo, God bless you so much. Margaret Nyang'au, Mungu abariki sana. Ngoyo ntara mention iga. You are too many. God bless you. Our visitors Nyasawa siseni na tunawaita kujeni kwa group so that we discuss more. Otherwise for now, Nyasaye tikabaseni and we hope esho ye nechebe nene gwetania iga because of your support. Esho ye yachaga tuna abantu babere boka ya accumulate mpaka bono twikire naye tokoboko elinde litogenderere ebyombe bitokugora kakasungura ntegete kwa announcing aki mbigokonye because bono nabo matanga ko bagusiga iga orari do akatari ngakyo ko yanyora gwetire channel ye nabe nyangira abese inali ekenyoro ngakyo ko yanyora gwetire channel ye ongakere simyonte kakasungura minyoke nyangi ye tokonye ko yekaba so that need to watch. We do that ekera mura to support tonyora chimashini chingiya cyo gukora igasiyo so Nyasaye tikabaseseni tikambaganira ubutuko buya bari muri asense bonigere mugaso nawatakia siku njema. God bless you and take care. Have a blessed night.